J'ai su être très très content. C'est tout simplement Farhat qui nous revient au mois d'avril avec un nouvel album. Moi j'ai eu la chance de lire quelques textes et j'ai promis bouche cousue, je dis rien du tout à mon ami Amiroche. Et je peux vous dire que c'est une bombe atomique. Il est en direct de Bijaya. Amiroche Azul. عزول فلك يا عزيزو عزول فلك Monsieur Lerokiwara. والله عرسه الحمد لله يشتيني Et comment ça va à Bijaya? اي كثو غفور دي بقايس C'est vrai. Alors, كثو alors d'abord, merci pour d'avoir produit le king de la chanson kabyle, qui est Farhat Mani, qu'on ne présente plus. Alors, parlez-nous un peu de cet album qui sera dans les bacs aux alentours du 25 avril. Et merci beaucoup pour les textes promis, jurés. Hachem Kathne Aaron, personne d'autre. Voilà. Il n'y a pas de souci, tu peux même les lire. Il aura avec plaisir. Zachou, la sortie de l'album, ce sera pour le 20 avril, à la différence, Inch'Allah. Il est même des plateformes téléchargement légales, il est le marché algérien, plus d'Atara. J'espère que les Chiens ils vont acheter que les copies originales. J'espère les CD originales, mais je vous dis c'est grave une coulée pour aider pour la création. On lance un appel. Il s'agit de Farhad Mani, donc il faut l'aider. Voilà. Voilà. Non, il faut aider tous les artistes qabaïlis. Bien sûr. Le piratage, c'est dégueulasse. Voilà. Voilà, exactement. L'album de 10 tourages. ثلاثة ديو أشكيثن au total il y a 6 duos. Il كلهم ذا شو لن ثلاثة qui feront un peu la différence. Il a le 9e titre Asiram avec Idir, un super titre parce que chaque jour alors c'est des super belles chansons, texte et musique hein. On boucle quoi, voilà. Ah bah oui. Il a le 5e titre Amzerouy avec Dehia, le Sachaoui plutôt. Elle chante magnifiquement bien, super belle voix. Il y a aussi le duo avec sa fille, Samazir. ثلاثة التوراش أسنتسلق chaque jour. Voilà. L'album en général, au niveau artistiquement en parlant, au niveau musique, arrangement, c'est à la hauteur de l'artiste. C'est à la hauteur, on peut dire, c'est dans les normes internationales de la musique. Hein. C'est un album qu'on peut présenter dans le monde au niveau musical. Il est dans les normes. Voilà. En ce qui concerne la production de l'album, encore une fois, à dire le 20 avril, il y a des magasins, des plateformes de téléchargement légal. Inch'Allah, normalement, il y aura un clip. Avec Adel Chaoui, à Paris. Voilà. Voilà, juste قبل الدعاء لغورك أنا يوت تنفرد كان une expression ذكرا تزلاتيني نص قدرس الناس أفريد انت للي يقون يغرف يلن يتوكرف زاتهم سباطري سي بو ensuite تزليت النظام الناس مولش يقيمن خاص ذا سنقارو امزرو يسوسمن ستللي راه تيدنارو. Alors je peux vous dire que امشوار غتزيف يبويتد سي تمسبانين 2001 ميموتني المزيان يمسري دولاف تمس يتشان تيزمرين تمورت القبايل يمسري دافين لان ملسان tout ce qui est d'actualité c'est vraiment atomique, c'est Farhat au sens propre, voilà. C'est un album qui est donné à la hauteur. Bien sûr. Pour moi, c'est l'album de l'année 2015. 2015 à dire al-Qvaïl. Bon, à Ridzaïrinek, mais là, Inch'Allah, ça sera signé Farhat, l'album. Voilà. J'espère qu'il y a du Rachi, parce qu'il a
زمرا ايديني عطاسك صوريين يرسانا في الالبوم ماكيهم بوكو دارجون دون ستوديو دونجسترومون ذا العجب ماشي سيرا اشقر سي ان البوم ا ايكوتي سي ان البوم ا اشتي اون فيرسيون اوريجينال سي l'album de l'année voilà. Voilà, صحيت لنزعنا التصيف Oui, j'arrive. Tena, Kamal Iflis, il y a aussi Karim Yedou. Karim Yedou. Voilà, il y a un seul texte s'il اللي قبايلي يورث الحسن أزياني. Voilà. أي نظنيا كبارولي ميوزيك فرحة. Ah, c'est super. Alors, au Kvek, tu as Miroche. Alors, donc, bien sûr, l'exclusivité Malade des Fordegui à Rouen et la radio, on va le diffuser, on va faire la promo. Bien sûr. Inch'Allah, 2 jours avant la sortie. Ah, obligé. Et bien sûr, Farhat, l'ancien, il est programmé également. Sur cette antenne خاطر يبدي وكنا اسنرتي جميل تيميات دي فوضو سينس دونك هذا تنسدوكل دي سلا برومو دي استجمل تفرحث فوالا سينا كي غن اتصرت دي فانا غورش الا كمال جمان كونسالي بوكو الا مراد غارباس également pour bientôt. Exactement. Alors il y a Kamal Igman inchallah ça sera pour دي صوتك اني لا قوي كمال إجمان مراد غرباس عبد القادر أبوحي يجد un album inédit c'est du pur شعبي aussi c'est un régal où il y a des يحمل لك الشعبي الكلي c'est magnifique il a bien fait aussi Inch'Allah le même jour avec Kamel Igman en même temps voilà et aussi avec l'un des artistes et des jeunes artistes les jeunes Nagim Shtahil tu leur lances un appel à Miroche Thura voilà et t'écoutes Oui, surf taquin ça coupe un peu à Khatar il va s'éviguer des séjours donc vraiment surf يفغان يتقلب un producteur ويقدر يتسغنا le producteur aussi ويقدر يفغان أخذ من de l'actualité qu'il vienne qu'il m'appelle qu'il me contacte sur Facebook na site internet na par téléphone na Aslam Manson voilà ok Amirj de toute façon on va essayer de t'envoyer quelques artistes je dirais qui méritent il n'y a pas de souci d'accord. Merci mon ami. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'était Amiroche Sirid Sithmourt L'Qbaïl. Alors dans quelques minutes on va écouter une chanson de Youssef Limani, un film. Voilà, je viens de réaliser un reportage en Kabylie. Voilà, le Khadovga c'est les fiançailles où il y a 2 frères qui veulent épouser une seule femme. En tous les cas, c'était vraiment quelque chose de bien. Mais juste avant, alors je vous rappelle quand même que le 21 mars 2015 au Centre culturel de Villeurbanne, au 234 Kourimil Zola, la Kabylie solidaire, pour venir en aide à notre ami CM Stiti. Voilà, Ndaridi Moumouh, Djilali Hamama, Kamal Shinnan, Karim Yedou, Ratiba, Rachid Khadim, Hassan Abani, CM Stiti et Karim Radouani. Voilà, tout simplement pour lui venir en aide, pour se soigner. Alors pour tout renseignement, réservez vos places 06 95 89 23 39, non 06 67 70 11 79 ou bien 06 18 11 75 89. Voilà, 04 78 21 05 95. Vous êtes toujours à l'écoute de Pluriel FM. Je vous ai promis une chanson, Sinekin Adadou Alan, Arousero, de notre ami Youssef Limani. وواملي وواملي مامية وواملي مامية وواملي
وواميلي مامية وواميلي نبغي غامين الجوتة نبغي غنرسل طابو ورين لي العيب كالقوة مغرودي فهمنا نشبو نبغي غامين الجوتة نبغي غنرسل طابو ورين لي العيب كالقوة مغرودي فهمنا نشبو مازلي كومبليكسي ورسي بيليزي هضرني لي زاريرين هداك داير حو مازلي كومبليكسي ورسي بيليزي هضرني لي زاريرين هداك داير حو لا حوت سمي جنسو مندي لا حوت سمي جنسو مندي لي زاريرين لي كومبليكسي لي زاريرين لي كومبليكسي بعد الدايرين الدايرة يرحو ماما مامية وواميلي وواميلي مامية وواميلي ماما مامية وواميلي وواميلي مامية وواميلي بغي غامين غشوتة مغاصد الكدي زوال استقبيلي تحملك يشبح ذاون زنديق بغي غامين غشوتة مغاصد الكدي زوال استقبيلي تحملك يشبح ذاون زنديق غير وذي تقدم ذوي ذي فهمان ليثي ديال قارني الرافد بالصيفان غير وذي تقدم ذوي ذي فهمان ليثي ديال قارني الرافد بالصيفان بغي غامين رجوتة مغسمنا نذرافولي سلام غيثمان في الخماتي بالعيبة يالي بغي غامين رجوتة مغسمنا نذرافولي سلام غيثمان في الخماتي بالعيبة يالي هي ذوركا هي أمي ثرا لا هويزك والسما جمثيل مسيحي هي ذوركا هي أمي ثرا لا هويزك والسما جمثيل مسيحي لا حوت سمي جنسو مندي لا حوت سمي جنسو مندي لي زاريري لي كومبليكسي لي زاريري لي كومبليكسي بعد الدايرين الدايرة يرحو ماما مامية وواميلي وواميلي مامية وواميلي ماما مامية وواميلي وواميلي مامية وواميلي ماما مامية. Voilà, on salue notre ami Woujma Yiraou, très très belle chanson, Atili Del Mendis. Donc, tout à l'heure, le 21 mars, pour aller venir en aide à notre ami CM Stiti. Elle a vraiment besoin de vous. Avons juste Adoral Aroussero Youssef Limani, tout à l'heure, donc le spectacle Radini, le 21 mars 2015 au Centre culturel de Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola. Voilà, c'était tout un plateau. Hein. Il y a Moumouh, Djilali Hamama, Kamal Finnan, Karim Yidou, Ratiba, Rachid Khadim, Hassan Abani, CM Stiti et Karim Adouani. Voilà, il y a tout un monde autour de CM, Saram Dakin, Adasum, soit Tas. Voilà, voilà. Et d'ici là, bien sûr, il y aura d'autres émissions.
Il y aura même un plateau de prévu pour ça. Maintenant, à Kounaouer, à Smourt Lokhwaïl, on va écouter ce reportage de Youssef Limani, Demouh et tous ses acteurs. Voilà, on va essayer de les faire connaître. Il y a Hakim il y a Jafar, il y a Youssef Limani, il y a toute son équipe Tzilematas Flassen, Blamatur Dalilan, Blamatur Farma, Dalil, Smail, Athadagi, Arwari, Tzilematas Flass, Ali, Vrahim, mon ami Vrqasem, Tzilematas Flass, sans oublier également Zora qui nous écoute, c'est Bordeaux. Begle Bordeaux, voilà, ça y est, on aura le rugby. Il y a pas mal d'amis également, Salah, les Tchalabi, les Merniche, les Hakimi au Canada, en Belgique, à Paris. Enfin, tout le monde. Allez, c'est parti pour Youssef Limani, الخضوفقة يروث مثلا sur Pluriel FM. نتكمل القديش مثل في كافي بنيتي وكن عدد نفك محسوبة الطس يسالني ديال سنن اكتادين قدير من هذا نتمر في القبيل اسيغار زيرد اثر مزرو ريون سوتد ان اندروا نعاد نسري في نسارو يوم يسمن ناخذو في كاكار وثمثن يفازور عسنين اخثن ميرثي مي خدمه قديش يقارزن يبدي وكندنا ويا والفلاس خاصو قبل الدفاع السنين اخثن ميرثي مي كان بليكسكلوزيفيتي محسوب راديو بلوريال une colère وين لي زيماج كنكا دونك اكادير ديسلن ديال تما ماذا كندا ماذا امريكان اليوم نسارو سوازاليس دونك يدبونا في لي بروبليم دو لا سوسيتي كابيل اون بارتيكولير ما يار تمطوط دو ورغاز ما يار مزيان محسوب خاص ما الا سي اون فيكسيون ايماجيني بار دو محمد الزول فزويرة والدنيا الزول في لون ذم قرعان هو يدير زنار ذاك غورنا تيسنايا الصاف كا سلميو يوسف ليماني تيزي برودكسيون دو خدامي السعيد بغير ما تولي قومي ديالو يخملوك تزمر تنسن يدي فكان تموسين السن ايوا كان شبحان الفيلم فوالا تلميذي كتشيني يديران دي دهنيك السنتوز le thème, non, le scénario, nous Yagi, bien que ça reste une fiction à partir des faits réels. Donc, Aïra, الخضوف جير واث مثلا أشوف دو جدا رضي الدهني خاطر الخضوف جير واث مثلا لاين ولا يصار سي بور سا يتخدم معن كيني الناس بيان سورين صار ماشي صافي ديرين صار كيني كاميراس هو كان تيدرغ ذا الفيلم يسناين في سلمي جيب قبايلي حمله التصيع صافي دير توجور السلام ديال ربي الضوضاء ارتسواح بسي الحمد لله سيدي يا ربي صوضيد يقدر لي كوميديانو تيزي برودكسيون يعاونوك لي ان شاء الله ميراد ربي الفيلم قريب هذيك فوق هذا هو شرا الدنيا نض لو سيناريو داين صار نفس كداين تدرس كتشيني نقصد داين يديرون دوكليش الوغ ولا عاش نتويض وتعاش هاران كيني حوس وين عاش نويض على ولكن غايد اول زوار عايديك غايد كمل عاس ورخ ذا سيناريو بيان سور الا واش رنيا تصيرني هذيوس زران بلي الفيلم ماشي حاجه سهله سورتو ديال مورثنا اما هذا الخدمه سور التيران ارما ذيك تيفاس الحاج وارن ماشي الاول كان دايرات سوالين المهم خصو لاطاسي مورثنا سي الكوراج وكان نخدم خاطر هذه 90 كذا من ندي خدم خاص ولا الكوراج الحاجه نحمل على دونك خاص دم داك اللي كيديرون لو سيناريو هاكين تمثلت يادن دونك بور توا لو فات كو le film Maguette des Forces, c'est une revanche pour toi. Ouais. يدير يدا شغل كي ثوريك دينا كاكيني يضرغ ويض يضرغ الطاسيا مي كيني ارنيا سطاس الا واش هو يسرنيا سوف تد الفيلم يا فوتي دور دار دون قال تسكت في ارض الفيلم يختار pourquoi tu veux porter ça حمله سليم مكابي بايور ناي دور زوار بيك ناي حمله طاس سليم مكابي لك السير ما غادي يسوى الساعه
الحمد لله الحمد لله ربي بلاد اوين منا. Alors maintenant, à te présenter, donc, تيسيكبارين هاكي يسيكبارن يليون هذا بديت كان بو ثمورينس. alors تسون ناستيني كي وانا او تقدمها لا تريس ورديا انت ديك لعبه الدور بين تيسقى الدوره تعرفيف ورديا عزت عزوز لهم عزول في لونك المثل ذاكي تزوار كون دينا سلامان ونكونو ديال ساكي غورنا سينا يدا محمد سينا صحيت ميت فكر الغول ميم سيستم بتيغول مي الفرح ضم قراني تلعبة يعجبني الحال مليح مليح يلون دينا لي كوميديان اوسي يعجبني الحال مليح مي لا يذونا كاكي مي كنا خدموا يا كان لا كوزن السينما اغرفاز السينما نعطيك التمزوروث خدمة ديجا يون الفيلم كنمس بون انستون مازالو ديفيرالا كوم خدمة التياتر لي تيزي وزو وان شاء الله مازال سيازات ان شاء الله غنخدم دوطخ بروجي ان شاء الله. نسد موري شغالي في ايفالوان سا دوسير وسياد سكيت زمنزال. D'accord. Voilà, donc ce qui est vraiment beau dans ce film, Gaz Menzer, Gaziki, Gazouagnoun, Gaz Douala, c'est des jeunes filles. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, il n'y a pas de tabou. Ça, c'est très très important. Alors, c'est quoi ton rôle dans le film exactement? Mon rôle, la vorde service. بون يما ذبابا مسفران في الجيد قيمة هاك ذبابا سينا كينا عشرد مقرض داك. Alors, تنفريت l'expression أولي فايف تشفير قويني دنيا ديال الفيلم إناغتي داك ماشي ديون إناغديون اختاريون خارج إوا كذا غدي سبن أتسعنا un avant-goût du film وخذ زوالين. Par exemple, Diafra, tu vois le film Guil t'a embêté, non? Non. Voilà. Alors. Alors, je suis vraiment au milieu des acteurs et des actrices. Alors, moi. لطان اذا لعبن الفيلم كينو تسمى تيمات بغات تيمات الورديه كي ديالنا كثوره زاهيه ازولا زاهيه يجمني زاد يسير مساون ديني غاس قسم كاز ديجا دابا اي انا وندير فرحه غطاس تصميم دار مع ليميسيون ياكيا اشكر غطاس الدموح يوسف سعيد اكل لي كوميديا يوكليا لكن يصير اكزاكتومون سي بيني دوالا تدير ثلا خليل روح عادي وكنا نخدم السينما باسكو زين حميه زيت مزينو دغا ثورة تفكي تقولي توكل نخدم عادي السينما فوالا قيكش مع ديال الدومين يكمني تكشم دارو غرفاز السينما كان نون كاينش مغرب غرفاز السينما خدمه ديجا دي فيلاج اللي تدرتيو نسا اون اسوسياسيون تالا تفغ لا كورالي نس نخدم هكا دي بياس غارنا غير تشوف كي اللي يديروا حق لا كولتور بغا الخدمه السينما يدور كازيو يدي نتياون نطاس اي دايدي خدمه لي كاستينغ ومن بعد سوالني يد غير افون كي روح خدمه يون كاستينغ ما ياخذوك دموع اكسين غير بويد نيد فوالا سير الفيلم كي كنت خدمه خدمنا صافي كان اونور اتسكي غير خدمه ديال الفيلم كايني وكذا مدي كارزن تنير دي سدو دي كيدور كازيو سا سي بو سا كذا دي سلن لا ضغط تيلون كذا دي سلن ديال تمام خاطر رحمت سيتيوت نتوترا ميكم تمطوت رحم دينا مس على تصد التورناج تزوار ديت تنير يسدو دا كيدور كازيو au nom de tous les acteurs et actrices on le remercie beaucoup. Merci. Et c'était quoi ton rôle تايمات اشوفي في الشهر ديال الفيلم اننا فيت كان شفير ديال الفيلم الحاجه يكوي بليسين وكليا متجبد غمي سقفوس تجي غير كازيو تجي ثيوضون جبد اختي تسقفوس مي كي بوختي ويسعى لي كل بابيي
ومن بعد مقروح لغطاس يدس بحاجه فريمون. الوغ غتنجاك موفر خاطر الفيلم غادي يدي فيها لاقي اون في لا برومو دو فيلم حذر فتغلطم قريبه ديفا خاطر انا مولاش محاكسي لا غيهضر يعني كنت قارت راك محسوب دوك الا دوك سارو انا مولاش ها. الوغ نتكمل نروح واقيلا ثقيني للشابحه فوالا نتقدم حسينه الى فن ثوار تصل الفيلم كي فرويو كومارشي سميث سابيل حسينه. الفيلم كي سميث شبحه. Alors, Chevha la méchante, parce que moi j'ai vu tu es méchante. Oui, parce que tu es à l'origine de tous les conflits. Nous avons Asigvar, l'acteur Jafar, il a fini par péter les plombs. Soit d'armée, les poupées, Rome. Alors, est-ce qu'il te va d'abord le rôle de méchante? تزولا وندينا غزول فلاون مرحبا يسون ذاك غورنا سكو سامكز القبايل مره ادو غالغ فوس تخسير طفارخ ثم يبضغ المرغوبي فوالا سهفلاغ ثني غاسك اكسهفلاغ يبان بضغ ينفغي. أوام ديورن لي ديالوغ كاين سكو كان لي ديالوغ تغريتهم كخام تحفظتهم بار كور كومون سا سباس يوجد من سيناريو كل السينما دي جون في كي aimerait peut-être un jour vous rejoindre dans cette skint. Alors comment ça se passe? On vous donne un texte et tu vas l'apprendre par cœur. Racontez-nous un peu les coulisses même de ce film. C'est vrai, les débutants, mais la variété c'est 2010, il veut dire le cinéma. Technique des scénarios, قرأتهم ومن بعد خدمة غير كان يتلين ديال هذا السيناريو. ومن بعد avec l'expérience اللي غادي نكون مسيو اكسيل ديال الفيلم هكا جوست نزرع لو تام دو سيناريو ومن بعد داك الشماغ ديال اللعب هذاك الشماغ خلاص يعني نوض صغيرة تعشيغ لا سين تعشيغ. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de refuser des rôles par exemple? وشكرا على باللي Bon, le rôle le réalisateur je l'accepte pas et j'ai pas envie de le jouer ou tu prends tout et tu dis finalement on va tourner le film et voilà. تزرم لي كونديسيون نكون داكي ديال القبايل تعيشي لي فيلم لنا صافي شغل الا قديني الرايا ولا قارس ديباسي الرايا ولا قارا رايا نشتاقي لا داكي تمورتنا فوالا. بارابور سميت لو سيناريو يدفكن لا راه لا يختارن ودقر غير لا خاطر جو سوي اكتريس. الدور قبل نكمل نسقسي مدوكال. الوغ تكنيكمون يعني سوالا comment vous avez réalisé ce film? امكيتي تخدم avec quel moyen? شو المويان؟ moyen matériel hein? شو المويان question d'argent ما يدينا moyen matériel pour nous. matériel caméra, etc. Tout ça, le son. Non, la caméra, le matériel, voilà, des productions, Youssef, bien sûr, il y a le matériel, avec deux caméras, il y a le matériel, on connaît tout le matériel, là, on خص le moyen عندنا ترى difficile نخدم الحاجة نهاية دور زوار عيدي نهاية صافي دير الكاستيون. Mais dernier تخدم un film, ça nécessite beaucoup d'argent, ça tu le sais, hein. شرا يدينا اش يدينا ودراري واش تلقي بالي الحمد لله لان الحباب لان كل يونس يعاون سويني مزمار واس وردي واس طوموبيل اللي كومي ديالنا يعني ما شاء الله وين تهضر في لسان دروس اما تيزي برودكسيون اما كان دوك المجهود هنسل في الفيلم كاينو الحمد لله تا براسك نسلك. دينو قادر ديسلم combien ça coûte à peu près un film comme ça? Juste tu as fait un budget prévisionnel, un budget pour les acteurs, pour les caméras,
les déplacements, ça nécessite beaucoup d'argent. D'accord. Alors combien ça coûte à peu près un film comme ça? دينا ولاش البيجي ولاش حتى البيجي نكوني يدير كان البيجي منا نكوني تعاونني منا par exemple combien ça revient un film comme ça? et après شحال دينا Il y a des jeunes producteurs qui veulent faire des films. Il y a des petites productions, ça leur donne une idée. Voilà, je tourne un film comme ça me coûte, je ne sais pas, 9 millions, 10 millions, c'est un exemple. Ça, il y a plus de 20 millions. Il y a دامي كوني وزارك هو اللي غايد نسمعوا نبير انا نسمعوا انا مع الكوميديان ما نسمعوا نبير انا ونسرح حتى البيجي ولاش ما يدينا سيدي ربي كومام اخي عاونون الخدمه وفي مغرب يدير فغيمون الناس الكيف فهمت. Mais après tu vas le vendre. Le film a des dons de télé. Et comment ça va se passer? Bien sûr. C'est normal, c'est مريوز واللي كوميديان هذا وين ثاث سن واث بالنوني الفيلم كي هذا وين حق سن ان شاء الله كان يعني انا الروسيديس هذا وين كل حق سن كنا كاتبن في كد كنا عايث موسين سن في كد الجهد سن الحمد لله الفيلم نورمالمون براسكو سليك ما إلا ينزا كل يوم يدير حقيس كل يوم لا ثابت سي نورمال. Pour les contacts pour ce film, pour d'autres télés. Alors, je vais faire le tour à droite à Igman, Wagil Jafar, mais dans le rôle Igman. Azul. Azul, السلام عليكم مرحبا يسون. سنين ثانميرت اما لي زاكتور اما لي زاكتريس اما لي رياليزاتور انفان سكر بني ديف كان افوس نتللت ذي الفيلماكي اسيني ثانميرت فوالا مشي دو فيلماني هذاكي الكساروياكي مشي دو فهماني الكساروياكي بون داموح ميستاد دارت اون بو دير كو ميستاد دارت مي اون ميو سنارا سلي هكا كاع العباد كو un certain Mohaxil va réaliser un film. Alors, j'aimerais bien participer. Voilà, c'est comme ça que le contact a été fait. Voilà. Il y a eu un casting pour ce film? Bien sûr, il y a eu un casting pour ce film. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de piston, non? Non, ça veut dire que j'arrive un petit peu en retard. Puisque le casting est là. Le casting est là. Et voilà, des Twaxend, le casting Twaxend. Et j'ai pas pu participer à le casting ensemble, puisque vous allez là. Voilà, je suis là, Nias Wali, de chez Mouzmara Khadma. Justement, il n'y a pas eu de piston, puisque Nias, voilà, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. ولقى الرولاكي وتستحيا et c'est logique. C'est le titre de ce film. Alors quel était ton rôle dans ce film? Bon, le rôle du film est Igman, Dion Okshish, c'est un étudiant, c'est un Shultis, il y a un choc de Gyur Okshish. Et malheureusement, ça veut dire après par la suite ظرا الناس تصل الشغل اللي تيصور نرمي يفغي العقليس بيسك لا سنات حداين نظن ça veut dire يتعسن وسبغي نتارا qui va réussir dans sa relation. Plutôt c'est une chance pour toi, il y avait deux filles qui se battaient pour toi, donc tant mieux, non? Oui, mais bon, si on prend ça veut dire les choses d'une autre manière, sur un autre côté, c'est quelque chose de dramatique. Puisqu'il y a un merde de l'vrai, tu n'as dit puisque tu as dit on t'y va. Mais malheureusement, et c'est des choses qui arrivent malheureusement dans notre société, mais ils ont même fait des victimes. Il y a beaucoup de chabha dans notre société. Certainement. Non, mais c'est une réalité, qu'on le veuille pas. C'est une réalité de la société. Non, mais tu uniquement des théories.
اون بو نزمر انا في شبحات نظن دون دوطر دومين فهمتي سوا دير يزمر ناخذ ديما دافض باتي لي يوثن شبحه دير روح صروح خديمي إزماتي لي زوجات طاين فامي أدا سيوث نشبحه كيوضونك سمطوتي. Alors, une belle phrase dans le film, juste comme ça, il donne, et on va dire des slons. Enfin, le dialogue خلق لنا على كل حال. Et je vais prendre juste un petit extrait كذا مشطوحة كنقارن. دينا عساكي بضا اللي بغا يبوليو. Voilà, c'est le dialogue يسني شبحه. Donc, le Bible, donc, un chicsou, quoi, voilà. Non, خطي ماشي باسكو فينا يخمن لو مال وغالا حضر غاس ثموت الزات والنيو الور كيلكو بار بضا اللي بغا يبولي وخاصه كي ندروشا. Mais tu te rendais pas compte de l'autre chose, donc tu peux pas le savoir. Bah si. Non, tu pouvais pas le savoir. Ça veut dire تدروشت quand on dit تدروشت Parce que la poupée, tu as vraiment pété les plombs, mais tu n'étais pas conscient qu'elle était morte. Oui, mais pas dans le sens de la folie. Voilà. Parce que l'un العباد انتوا اللي سي شليقان انتوا اللي هضرنا واحد السن mais quelque part ils ont toujours une conscience. Même si تسدون دي بوداليين. Parce que peut-être. Ah, d'accord, dans le sens de Abu Dali. Voilà. Là j'ai compris le sens Adora la Roche, Adora de Mohamed. C'est toute une gymnastique. Hein. On fait le tour, mais en même temps on parle techniquement du film, de sa production, mais aussi le plus important c'est la promotion. Donc c'est les moyens techniques, les moyens financiers. Et donc comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui contactes les télés, Nassab, quelqu'un qui va distribuer le film, qui va faire spécialement ça? C'est-à-dire ce qu'on appelle un chargé de presse, le produit, je dirais, bien. Il va essayer de convaincre les télés. كثورين كيني سمي خما السيناريو بيان سور خما لو دوبل الدرجين جاثر وري لي فوتوكوبي روح على لاكات ضربني يد 5 لي سيناريو فوتوكوبي نندت جد دورجين وري بعثنا كثورة 5 لي سيناريو فوتوكوبي. دوزيامون ويض بعث ديكلارات لوندا لانجا سنيون دينا ثورة نوني شارك دينين ثورة نوني ولا الناس مارس ليه ولا البرد ما يلها بيان سي نورمال ما يلها ثاوين سي نورمال لانك بورفيك خدمنا هاد الحاجات ديين خدمنا هاد الحاجات. سي بريفي دو خاطر هي السيرومات دي فون الى قتوالين يمودان 5 لا بريس l'avant-première. Est-ce que vous avez non, tous les films à diffèrent normalement en avant-première pour la presse, pour les journalistes. Graham Gidrus dans une maison de jeunes à Dar de Rachi pour une avant-première Bajed Rachi. Ça c'est très important. Est-ce que c'est prévu ça? Non, c'est يعني كالكيلي ياسمي سلك المونتات يسلك justement ثناوي زمرحات نسعد ديالك كيجي تزيوي الزو ثواني مدني السنون دينين الراينسون بيان سور لاني مسلمون كنسن كوني لان ويدي خايفن دينين الراينسون اسماريس يعجب مدن ان شاء الله ولا لاكاط يعجب تاوي سادي ثواني مدن ان شاء الله سنيعجب. Voilà, une avant-première et la قتلي c'est très important. وي بصح خبي دير ثورا كوني ناك ميكسلك سي اوبليجي في العرض نسادي ثواني مسلمون مقرانين دينين الراينسون Alors moi j'ai 2 jeunes filles là, Guy. Des extraits, hein. Il n'y a pas que les actrices. Il y a 2 jeunes filles, c'est des étudiantes. Hein. Je ne vais pas dire leur nom parce que ça reste toujours comme ça. On est en Kabylie. Hein. Alors, vous allez dire juste un petit mot. Alors, dans la série Guy. Alors, d'achou tamorine. Bon, c'est Khaflaouen. عجبية طاسة في ماكينيا زيستوار يظهرون كي لا سوسيتي سورتو لا سوسيتي كابيل سا ايتي بيان باسي ان شاء الله سنتمنى في ذي قرزن عزت ان شاء الله.
دونك مادام دينين لا بروشين فوا اثنا ديورار دي تزقا تيزي وزو تبع لي الفواغ بيان سور نروح نولي هكاكيا صحيح. Merci bien. Voilà, des exemples comme ça. Alors, je me retourne maintenant, je vous donne du dos. أرواح فراش من الغري يد تحرش شوية. Voilà, c'est la plus jeune يوك ذي الفيلم 4 سنين ديال عمر 4 سنين اسمي ليديا وقيلا. الفيلم ليندا. أزل فلان. أنا دازو. أزول. أمشي تيري دوك كمية ولا صافا صافا أمشي يدلا دوك الفيلم ماجيش مني ولا كيما نوض حارشو غادي كان فينا كي دعنا ذا الفيلم ستروميس Une verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ce monsieur. Si monsieur me dise, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Il faut l'applaudir, ça vous faut. Voilà, bravo. On dit non, il a dit le film de Vava. Vava. Voilà, il est Vava, صحيح. صحيح. شو صار يسوي سند العمر؟ ربعة. لا ترى سند لا. ما عندك كيف مشطوحين يمديس لنا تصدم دوكا اللي انت مشطوحين خاصة دا سنت لازم انت كيدم؟ خاص. Eh ben voilà, si vous êtes jeune, peut-être également, venez rejoindre Fahresh Tayini, elle a joué un bon rôle. Alors, on revient. Maintenant, j'approche de nos amis. Alors, soit Dars, l'immigré, on aura voilà. Ixtini, c'était quoi ton rôle? La rôle est une de Skaran. La bibine, la bière, c'est bien ça. يعني اللي غرض السكر نظري مي فكاني لا رولاكي دايور تزوار الناس وشو كارت لها نكسي اسمي سيا وفرد يقارني لها اكملها هذا الملك قد ما قال هذا بزرو يا حبيب قد ما قلنا يسكران. Non mais le rôle était très bien pour la conscience déjà, hein. Ça montre combien même et Ergaz Marissou, c'est vraiment la réalité. C'est très bien. صح لا ديجا كدنا تمطط ثلاث سواحقر اي انت فوز خدمت ذيك وخام يرقص توجور يشباس ربي يمقرف تمطوثني انسان نورمال موصفو تمطوث رقاز هذا دوك كان كاين ديال الفيلم كاين قرات بلاش شرابني اسميرني السكراب هذا نرنا قدمها تفريغ الراوي وخي الله يوكي قدر عنديكس. Alors, quel est ton conseil aujourd'hui, justement, Yogi Tsaskaran, Yogi Kathan? Parce que ça, blessa, ça mourit n'importe. Mais si tu dis موريني نتيلا غيال. ثورة ديجا سيزيك قرنك شرف ذا الحرام. فاش يسوى حرم الشرف. فايقي ما رسول السكرت درغ اللي نتولنيك ورد فرز دارس كسمطوطيك ناخذ تمك ناخذين. لور العبد إلا قدت في القدريس إلا قرا شرف هكي إلا قرا. un petit verre modérément. هذه السوق كنا رد في مانيس ماشي هذه السور ما تسحيف تمدنك فردان ثلاثي السيث تيسيث راه كيف ظنك سوا شولتيك ماشي تيسيث هاد السوق مانيك نورمال ولاش ذا شو الى نديكس مي انا راه كيف ظن دوار راويك عامين كاين ذي الناس وي غير ما يقدمها طمطوثيو الى قرا اسمع ديال توادير مكتشم امي مذنوك أم كان حصل سيمانيك ما توالي ضمانيك توالي نكوك الغاشي أزايز dans le public. Parce que c'est un acteur finalement. تتواصلون alors comment أمشي يدير دوك نشتي. كاين ديجا والف على التلفزيون تصيد عدا ديال التلفزيون. زعما كاين قيلوا علاش لعب ديال نشتيو ديال التلفزيون ساعة لي فيلم ديجا. شو الفيلم؟ ساعة الفيلم ديال الحفيد تبان ورقاز. نخدمت يا ربي سي طري بيان
وسعر كل شيء تصل حوايجنا غندي كليب يعني ولفا زاد زوج من داكين انا كايني قاوش جوست اكوتي صحيح فوالا الرفاقيك صحيح دونك تمنا طيب كنا توينون. Alors on arrive maintenant à la Darsqi. Darsqi c'est l'immigré, hein. C'est la belle vie. Et il vient de Paris ou je sais pas d'où, comme un pacha. Et ben face à lui des gens. يتيلي نلاقي ويلقراز بضمان ويلقراز بقشران البنان et puis voilà il s'est énervé et il aimerait bien préserver la nature, l'environnement. وندير غا الزول في اللون سلمان ونور كل كنت لمذايي وكادي يسمح سيسن مرحبا يزول سلمان دارسقين ذي العبد يديوسان سي الغربة ذي نهاية ذي الغربة يساد على ثمورث هذي خمسة ثمورث يساد خمسة فلاح هذيك كملو سانيس دي ثمورث هذا هي. ومن بعد ديما قال احبيبي سكو دي سعاده خاصني دوني دي سكو دي فرنسا سي خدم المال صافي كدينا يجي شطح مي كني بغى يجي خاصك يجي جالس نوال دارسقي تشور ورج ديال الخير يتسمح ديال العبد يتسمح ديال العبد جوجن شط سي حقيس ولكن توجور هذا تقع تمثلت mais d'après le mal en patience c'est ce qu'on demande peut-être à tout le monde aujourd'hui. Oui. جو كان ساقي قرا ديالنا الوقت ايوار مليح ولا شويه دجاجه كان كيسيح قيس ولا شويه تسميحن قارك ماذا فصين هذا ديوني دجاجه شي تصيح قيس اساقي اوارسين ولا شو كاين هذوك ولاش الرحمه ولاش غادي نديتو قرا ديالنا الوقت كان ديال ربي فهو وصل هذا يجي. Voilà, à bon entendeur, salut. Alors, quel était le meilleur passage fait faire des films? Le meilleur passage, c'est un temps après 20 ans, mais que le film. D'ailleurs, on a des nouvelles. Mais que le film, on dit dévoiler le. كشني ضربة كني، parce que ميت بونا راشني كذا كشني ضربة. وبعد ما هي درج من دي ورانا ناس بلي كونكوا في الحوض ودولت ماش. ولت ماش هي تحملوا يبل ذا سخم نتو زرارة. 20 ans ولا دي زرا بلي كونكوا ماشي دابا سنكيني. سي لو مومون هاكي ميس ديفوالا بلي كونكوا ماشي دابا سنكيني باك ستان اكسيدون يخدم اكسيتيرا سي لو مومون يعني طري ديفيسيل. سي ان بو تراجيك. وي مليح. Atsenjaka parce que on veut voir le film Monsieur Darsqi dans le film bien sûr hein, franchement il a bien joué son rôle alors au côté de Arius Suleimani parce qu'il a joué un rôle il y a un jeune homme aussi qui a joué un rôle Asina Abia Zardagui Azul Flash Azul Flawan Asugasa Mgaz وني نعطيكم صحة دابا اكسبتي لافيتاسيون قاعدين نقول سامع هذيك غورنا يمرض في كامل لوبورتونيتي نسلحق لو ميساج نسجل الرشيد الراديو ان بو بارتو بلي الفيلم كاع هاني دو هذيك فون ديفا ان شاء الله تتولي نير بلي بيان سور اوسي جابريسي بوكو تمثيل لي تدم لي كل زاكتور الا نداكيا نخدم افوس ديك فوس سي ان ترافاي كوليكتيف مبيك دينا دام سي تو موند كي ا بارتيسيبي وسندوك دون لو بوت تسلحقن ثيكتين دام واحد فقط تورينو كل غاشي الوغ كاين خدمه غير لانديه ناس دام واحد جو سوي لا اي نتورز مرات خدمه سوريه الفيلم كي سا ما في رابلي ان بو لا دال اون كابيلي ما نخدم لا دال دسنو كلي سا سي بون يعطيك الصحه فوالا يوروزمون لان مازال غاشي كوميم qui acceptent et qui sont pour jouer la guerre de Menthéouizien pour faire quelque chose de bien. Alors c'était quoi ton rôle toi déjà dans Nikini mon rôle exactement. ذوني راح ندي خذ اول تمس. فوالا. اسمي هما سيدي الفيلم. ريالمون اسمي رضا بركاين. هذا الحوك تسقشتني. اتسينا ذي برا. باسكو مادام كيزا هي تاكيد ما انا رمي ثبرات بويا شغ وخمس كرا دقيقه الوغ اش عدوني تبركات مي دي فارا تاع شادوني تصيتات بور لا رولاسيون دو تيك صحه مي مالوريزمون هذا كيرو فات بيان ديك نشاو كل سبار فات تقول تبع
ومن بعد c'est un autre espoir d'aller faire de découvrir de la fin ou faire de papa. Donc c'est tout un mélange. Alors la douleur et la joie de retrouver son papa, mais tu lui en veux quand même à ton père, non? Mon père, non, je lui en veux pas, parce que je de la faute. Il est bon. Et il m'a tout supprimé et il m'a laissé aucune trace. D'ailleurs, je ne sais pas réellement de l'islam. باش كنا même des valeurs تعقلنا راشي بلي الماسيني زي. Alors Vava, il n'existe pas, il est mort. أثمثني سجاح عندي الغربة دونك العموميو خوالي aussi جدي يموت دونك حاجة نساتي سياق وكذا. ممكن يوم يقدي فاخد من il faut dire la vérité quoi voilà. Ah oui, c'est par rapport à ça que Donati ممكن اللي très triste du film كاع. C'est chercher son papier parce que même si القلبة خما mes propres papiers avec mon nom de famille vous allez voir عندها قلبة aucune trace. Donc à chaque fois j'essaie de à la mairie, d'ailleurs il y a une séquence à la mairie pour essayer est-ce qu'il y a un moyen de les papiers de voilà qui me l'avait. Et mais c'est justement à partir de la mairie des mécaniques des choses c'est à partir de là il commence à être ça je commence à me douter c'est pas normal même si il y a شغل وغيرات جرحة en réalité même si je suis avec je me vois زبير غير تقابلها directement avec violence même كي comment ceci comment ça روح تسوي لا ملحق un certain âge vraiment il a قد تخمع دوميتي ولا لا j'ai pas pu donc même par protection tu veux protéger ton fils non par jalousie non voilà la ديولي مولد non خدم معاكي باردون خدم معاكي باسكو اوفي غير واتيه فين شغل سلوي ياخذوا كل سي لا ريجوني عندي ديلول les papiers نسميت فغا كاين كل تبغى لك papiers تبغى لك il a fait beaucoup de mal à ton fils tu te rends compte il connaît pas son père son nom et il était livré à lui-même non le mal c'est vrai غير le mal parce que فلوس يعاود الزواج parce que les crème bavard شويه كان ماشي ستريتين وكل غير سي بور سا الكازاكين وغاسكران مال كريدا سكراني ساعي صورديين فهمت بو ثاردينا حملت شويه وقد نوفير خامني الا شويه بمسني بورغازي ويكرهيت شويه ما من بعد يداين بعد يحس في ثمي كماس ديك تلقي لي بابيوس خمم غاره شويه ضربي توجور هذيك يمكن من هذا الشطاح c'est le coup de cœur de la maman en tous les cas tu as bien joué ton rôle merci beaucoup. Je vous en prie, ثالميرث يشتينا ويجدي ثالميرث إلى غاشي يركولي إن شاء الله بيانتو هذيك فون سلك مال دي فغات ولي كل غاشي وإن شاء الله يعجبك الغاشي. Voilà, on arrive presque à la fin parce qu'il y a également Youssef qui a joué son rôle. Il était arrivé comme un pompier de service pour essayer de porter secours aux accidentés de la voiture, même s'il fallait attendre l'arrivée des pompiers et du SAMU, mais quand même il était là, voilà. يوسف في كلتنا النزول الزول في الاول سليمان وان وون دينيني سكواسا مكاز انت شويه واي alors c'est vrai il y avait de belles rencontres dans le tournage quand on tourne avec des amis, on mange ensemble, on boit ensemble, on passe de bons moments. Racontez-nous un peu les moments que vous passez tous ensemble, même le tournage, je pense que c'est vraiment bien. Oui, c'est bien. Des fois, ما نخدموا كاين شغل تواشولت داير نسبوا يجيونهم كانوا كله. دي فوا كيون ما فاك لي سيكونسيس ديجا ما غادي نبقى لا خا نسوالي كني ليموسيوني زو غادي تسرو شغل بقونا القيمه توجور خاص يصلك لي سيكونسيس الى غادي يقيم. Vous avez je veux dire quelqu'un qui il les séquences des fois il s'agace non c'était pas bien il fallait pas faire comme ça comment il se comporte le scénariste d'Amohandes est-ce que c'est quelqu'un de cool ou quelqu'un de strict méchant mais l'autre la séquence avec Nia non كايني je suis le réalisateur كاين le réalisateur du film كايني donc la séquence ني لا فاد دينا juste تسمعوا لي شويه ديال la séquence ني لا فاد سيدن كايني. Et comment tu te comportes avec tes acteurs alors?
بون كاين يمشي لها كيتسنت شغل سي دي زامي شغل سي دي زامي بار هي وانا هذاك اللي يكون هذا يفهم هذه ناخذ الا وندا نتفقع بيان سور مي ابري تسميوها توجور سي سا تسمى توجور ان اسبري سبورتيف سي سا. Alors comment vous allez donc une question technique alors puisqu'on bosse dans la fin alors امشيات محسوبات السفره امشيات ولين امشيات يولو زي زمكيس تخمو كل ما دي فور يلو سراي une conférence avec des Maoulan Tramsin pour annoncer la sortie du film. Comment ça se passe? Oui, déjà l'un des journalistes qui vont الدارون داير جست تسمى مازال انا واحد سيمانه كي دون زين سيمانه نسلك ذي برا بعد غادي يقيم ذاكيني جست المونتاج باش الطالوناج نرقي لو سون لا ميوزيك من بعد تعطي لها الفيلم قاعد يسلك الفيلم كيني ستان لون ميطراج مقور مليح داير سي بور سا انا عطر دياس يمقر مليح اي بي اوني اوبليجي ثلاث نخدم اون دو فولي تسمى نخدم طوم 1 طوم 2 en deux parties première et deuxième partie. Ouais, exactement. Voilà donc à peu près 1000 mètres d'effort à peu près منعطل dans 2 mois. Dans 2 mois vous avez pris des rendez-vous avec des salles avec des maisons de culture pour faire une avant-première? Non, c'est pas ماشي يضربل نو ماشي لا صال نا هذا يضربل كاين الفيلم وين فوا نوالث ذاكيني نوالث يقعد كلش داير كايني وتبازي غير بوكو بلوس في لافون بروميير خاطر كايني جو طرافاي افيك لاكات حملنا الخدمه نومات سليكا ومزوارو خدمه لافون بروميير وخدمه راه طاس يخدمها شوف اش بيربع ما كاينش اون بيرد دو طون باسكو غار في الاخر مع لافون بروميير كتما دي جون كي نو ريان فوار افيك السينما اللي هضرنا دونك نكفلا اون كوميسيون سبيسيال بور لا تيليفزيون هذا غير دينا دوي كناديين ميلها انا فيريس مدنا ندوي ذاك لها سي بون مي اثوا على مزون لا كولتور كتما دي جون كي نو ريان فوار افيك دو سينما هذه هضر انت زهره شي هضر زهره شو لو فوراكور شو زرعان là dans Fesca sur le festival du film amazigh يبغي يضرب لقات تكير tu vas essayer de participer ما تسوى دراز pourquoi pas. Oui, même نشتاقيني même أرزنا جيني دي فوا c'est une perte de temps ولا الفيستيفال دو فيلم امازيغ خاطر ثورا نقدر نكسر لك الفيلم ثورا باغ اكزومبل تسلكها في فيفريي لو فيستيفال اللي يريق قافل دونك جو بريفير نروح ثوات زنزه ادار غير مني وخلص لي كوميديان كو تراجعون كاين الفيستيفال خاطر الفيستيفال خاصها تساوي البروميي بري ما شحال يكتب كان 20 مليون لو ماكسيموم 30 مليون دونك جو بريفير كاين ثوي على التلفزيون خاص باساجي خدما خاص ثورنا لا خدني الباساج او موان توا سوسا خلص على كوميديان وضح جبيه طاكي انا ترافاي دونك نشتاقيو كلي سي بور موا سي با امبورطون. شنو علاش اعاون ندي تسنسي برا دي فون بوبليك بور رياليزي فو فيلم نو نشتاقيني شغل بويه راسن كان من ند ثقيسي تسيدت اني ديني قريك راديو بلوريال اني ديني كي ندي دهني وي تسمع خاص لا هكي المعاونه لو كي يسرو دي سيناريو على التلفزيون خير الله العباد مي لا بلوبار واش يمتسمو دون ذاك اللي يخدم ديجا كيدسن صافي سيدي رياليزاتور يخدم ديجي تلفزيون دونك منهم واليهم كنقارن تسمع نيثني خاص في كند نيثني كدي تساوين ويا وتساوينا راه صحيح. راديو بلوريال اي ذراري ذفلون الرغد صوتك شبحون اي ذراري ذفلون الرغد صوت
صوتك يصفن يذرير اللوريس ثيقمة الرغد الصوتيس يذرير اللوريس الرغد الحسيس يذرير يطرقين الرغد الصوت قفريقين يذرير يطرقين الرغد صوت يهرثن Voilà, c'était le صوت نواكد الدين سداد يونس كريس إذا وندبر دي تموث دي المزيون إذا قاتلنا نعيون أي كني تتسبط دغال تشنواراوس. Moi je préfère aider ces jeunes يخدمن سولنسون, ils sont honnêtes, ils sont sincères, autour d'un projet, d'un film, d'un thème. J'ai beaucoup aimé, moi je les encourage, voilà. Asinenir Tenmirtenson, Yok Etherbat, Yusuf Limani, les acteurs, les actrices, merci mes amis. Alors, قبل هذا الدغال ريونس بوداود يقلان يدنا السريد هاد نغال روسارو ينس وقيد يون يسالي ذي فرحنا تص إمي شروق تيفي chassé carrément du campus des étudiants d'El Mouloudat Mahamar et Tizi Ouzou des Hsnawa après avoir empêché leur sale boulot. En effet, Shoroq en flagrant délit au sein de Waken ad filmin Waken ad snulfuni Waken ad azends bibnayn lara ثوالم ثقري ما ذيت مقلات ما يدير ما سعيد سعدي يوكاين دي شدنا ثمورت القبايل أراد سببي ذينا أين لا دونك هذا وانت دينير un peu partout les réseaux sociaux. Il faut boycotter ce papier cul, ce papier poubelle, Shoroq ou Titsarthera, les buralistes, Gadiz Nuzun et Irmisen, ou Titsawithera, Gendazant Blit Karhamton, ou Thamel Mera, ou Tsartha les journaux, voilà, nous ou Khdemnara ou Khdimensen, Yokaminor Masnen Dounith, Khatra Narmas, un journaliste, et ça, la déontologie de son travail, l'éthique, il doit être impartial, il doit être neutre. نثني محسوب إذا كان نحصل لكن الحكومة قلنا ندفيرو ونشتاقي ما تنعل تقول من ساعة ساعدين إتمن قلات يدير انشتاقيوك بالعرف لاسون دونك يفو لي بويكوتي فوالا تسليم غافي عليها كاشير دي سلنسي ماريكان سينير تنميرتيك محمد قراني également et bien sûr تنميرتيك mon ami pour la photo bien sûr alors notre ami Amir Oshir de Siounensif Gaïtif Kane d'Issali et d'Aris Farhana Tassatas, c'est la sortie imminente de l'album de notre King Farhat Mani le 20 avril. Alors, Itzur ou Disdarar, l'une des plus belles voix féminines, c'est mon ami Thna. Elle a fait un certain duo, donc Merosh, il a oublié, donc Thna. C'est avec un grand plaisir. Avec Midnaf, merci. Voilà. Il est avec nous. Il s'appelle Boudaoud Azul. Comment tu vas, mon ami? Bouddha. Allô, allô. Allô, allô. Allô, Boudaoud. Allô. Alors, Boudaoud.
Oui, c'est nous, on va le rappeler. Alors, on va le rappeler, on va essayer de le trouver un dernier dans Snewadi Fenjalen. C'est parti. Et voilà, on a réussi à retrouver notre ami Bou Daoud d'Assénia à l'Oazoul. Zoula Mohan, Zoula Koulaoun. Alors. Radio. C'est de la radio pluriel, hein? Ah non, je suis fidèle à la radio pluriel. النرد سجديد نسارو أمازيغ أقبيلي دونك نفكر والد مزيون دي تودار نوع دار أوروش نمسري داك دانيال بيليغرا qui a fait film sur Germain Tillion et donc هاد نوغال روح ريشان قالو Blonde et Brune réalisé par Younes Boudaoud, d'un film réalisé bien sûr en France. Alors le titre Brune et Blond et Blonde et Brune. Oui. Alors, parlez-nous un peu d'abord de ce titre, pourquoi Blonde et Brune. Ensuite, il a été réalisé en France avec une équipe, tu nous as surpris, hein, parce qu'il s'agit d'une équipe nouvelle, une équipe palestinienne qui a réalisé ce film, les images. Alors Donc, يفازوا على بغي غادخل جديد على السينما الجزائري من راسو مسا ما تشعش على السينما
retard par rapport aux frères Lumière, par rapport à Hollywood, à Bollywood, même au cinéma égyptien. Donc, خدموا رواضي 4-4 وكنا نلحقوا شي طوح le courant de la vie actuelle. عطاسي نخدم لي فيلم في سلطان في الناس إلا كومام فيلم كومام هادي بقلن بلي القبايلة كي الجزائريين كي سون دي بيرسون مودرن ونزمر نعيش دي لا مودرنيتي. سي بور سا لو تيم بلون دي برون خممات ديجا ذا جديد. Le thème, le titre, plus bas d'une équipe technique étrangère, c'est-à-dire avec la télévision jordanienne, c'est des Palestiniens. Donc, même la qualité d'image, les plans, le matériel est ici. Et donc, le prix que vous avez gagné à Lille, c'est grâce à eux, hein, le prix de la qualité d'image. Hein. Oui, parce que nous avons un scénario avec une équipe algérienne à l'Hadja, comme tous les films algériens. D'ailleurs, هذا شيء بين نروح على لي زيترونجي كاع شرقيين كاع خاطر زوارنا نروح ريش السينما اون بليس ما تقيم ديال رمضان تنزل لا تلفزيون الجيريان كيش بربي يونو رياليزاتور يونو كادرور يونو كاميرامان يونو سينياست كيف لي بلون كيف لي سيتوياسيون خمون شي لقد فوق شي طوح حمل هكا قد فوق شي طوح على لاطوش عشان القيمة ديال لاطوش الحوف لعب هذا لعب داخل التيران كذا الدوير ديال لاطوش مي ادخل مع حاجة ودخل من روية حمل لاطوش رزع سالو donc cette fois-ci aussi j'ai été second départ mon épouse à qui je rends hommage, c'est elle qui a géré toute l'équipe c'est-à-dire du plateau. أصدر نوماج نعمل شيء يا حبيبة تدمر تبريستيك تيوبلي. c'est sûr, c'est sûr. Donc, alors, mes remerciements à madame, elle a raison. Seigneur Mirtis, derrière lui, il peut rien faire. Et moi, je dis bravo à ta grande dame. Voilà. Merci. Tout en puissant une femme. Donc, blonde brune, c'est notre chichine, c'est la blonde, c'est la brune, c'est سميسلون جا ثاير على الجا. يديروا حنا ظهرنا في فرنسا، يوث بوتي دول تماس، ثايض يعاونيت الفيونسي ناس كذا ديجا ذاك اون فيزا ديتود. داكور. ميت بنت فرنسا لو بروميي جور كان داريفي ان فرونس تشانت سيد العموم تاس تاخذ حسن تاخذ حسن تاخذ حسن. بات فيونسي ياك حسن. Et le premier jour, il découvre Hassan, Sam Dakultis, il قفيت. Il قفيت باسمه ودعوان ميتو فلاش يخدم لي فوتو باسكو يوث ريالمون تروح تطور. وكا قنص خطف العرايس واقيلا خطف العرايس خطف الحبايب. يا بابا. يوث تروح تطور سيريوزمون فايض لوبجيكتيف الناس واش لا هذه سي فاكس واش لا هذه القرايه الناس يكون هذا مش درسينا في الفيونسينس الناس مدينا الصحن كينيا يكون هذا في غرقاس يخدمن donc ça veut dire que le fiancé تمداكلتيس c'est ça le fiancé تمداكلتيس voilà le fiancé تمداكلتيس malheureusement par la suite comme حسن النية donc c'est un macro, c'est quelqu'un qui court derrière les femmes uniquement pour prendre des photos, parce qu'il avait un studio photo. Il lui a promis la lune, il a fini par se à l'école, il a été expulsé, on va dire Messi Sofretid, le fiancé ne s'abandonne, ça me décolleté, c'est l'année, تمشاو دائما تحسن كوم تديكوفري سي ديو على المس دي قرا كوفري ديوتيت يفكاز ضربيو نورو من يسلكيت et après يعشق ليك صورو مني après ظهرن لي بروبليم دي دو كوتي d'ailleurs si امسي بقيت تقرا مايلو لاش تمطط يوغا rien du tout voilà absolument بلا تمطط بلاش alors إنيد كتيك تارون لي سيناريو أجيني سي توا كي لي كتيتني دي تويلن تصفتني comment ça se passe
بلون دي بروناكين تروح يد سيكسيون بعد هضرة تعاون يسمطوسيو دونك on a mis l'idée en route de quelque chose d'inédit نخدم une idée en route après كتبات مش فاجلسوا ميزا دي زاميكس نكاكي سيران بعد سلاسل البالستينيين روحت راه عشتي ديما راه السيناريو عجباش الحال اون في دي روتوش اون ريكروتي ليكيب فوالا اي ليكيب اي سون توس نوفو داكور mis à part Alain Doré il a vendu à Noël de Maréchal Rondon il est revenu encore une fois je l'ai sollicité il est revenu pour me prêter main forte. Alors comment ça se passe? Est-ce que tous ces acteurs, ces actrices, ils sont payés dans ces bénévolement Eh ben absolument. Maintenant, depuis Wardian, depuis Dam Quran 1, mon association a toujours rémunéré ces acteurs à la fin de leur tournage. Que ce soit les acteurs de Mamar Madi 1, de Mamar Madi 2 et Mamar Madi 3, ils ont été rémunérés. Et Sahab Blonde et Brune, juste le jour de la dernière séquence, avant même qu'on entame le montage, tout le monde a été régularisé. Eh ben, alors, quels sont les critères pour un acteur, une actrice, ils peuvent faire appel à toi, à l'association? S'il y a des jeunes qui émergent comme ça dans le oui, on a découvert deux grandes actrices et un grand acteur dans le film Guy Blonde et Brune, que d'ailleurs souvent ils sont demandés partout. Juste ils ont vu les extraits, ils ont vu le film à Lille, ils ont vu le film aussi à la Maison de la Culture deux fois. Deux fois parce qu'il a été sollicité tu m'as pas invité quand même, hein, c'est pas bon. Tu n'étais pas là-bas, Mohamed. Mais je t'invite si tu veux. Le 3 avril, si tu veux être sur Bobigny, il y a une grande projection et un grand gala, tu es le bienvenu. Et tu seras même pris en charge. Attends, je serai parmi vous. Voilà, je te dis officiellement. J'ai vu également Sabrina qui est actrice maintenant. C'était la Miss Kabyle. Voilà. Oui. Sabrina, elle a joué dans Ma mère m'a dit le rôle de la fille de Doudouche. Pourquoi j'ai choisi Sabrina? Parce qu'il a quand même un point de ressemblance avec l'ancienne actrice de Ma mère m'a dit 1. C'est quand même une ressemblance, donc il peut bien interpréter le rôle de la fille. Tu vas dire le chouïa, oui. Même la Chine, vraiment, tu as choisi. Après, نعاونت مليح ديال لا فورماسيون داكتورا سورتو ثمطوثي وتعاونت مليح في الملاس مكاس العاب مكاس etc. Nous lui avons octroyé aussi le rôle de la blonde de Xarouya Guin, Blonde et Brune. D'ailleurs, on a eu le prix des deux meilleures actrices, Safia Hanana qui rend hommage, un vibrant hommage, qui est brune. Le prix de meilleure interprétation et nous connaissons le prix de meilleure qualité d'image. Voilà. Et si j'ai bien compris, parce que moi j'ai pas vu tout le film, et vous avez mis à nu ce qu'on peut appeler son maître les macros, vous les avez quand même montré du doigt dans ce film. Voilà, les tabous, j'ai montré directement les doigts du doigt et les aventures de sans qu'ils préparent leur voyage. les macros, نعطي لا ديسكوتيك اللي غنلسن فوالا نكون الناس كريتيكينيه وما يخدم الكليب يبدي دونسوز الناس كريتيكينيه وما يخدم الفيلم يبدي اكتريس كسير نوبل دون دي باي ديفلوبي فوا افوار 5 ans ابري الباك يقرا خطر باش تفاض اكتر يعني نستفاد بالك مضيق الخدمه ويقيسنا الكريتيكين مما والنيون يستخدم تقشيش ديال البار نايبوت عليه الفريز نايبوت تنزيل الدروغ نعطي يستخدم ديك بولفار دينا جامي نوالا في فيسبوك نقول critiquer ce genre de personnes. Tu vas te faire des ennemis, hein? Et moi, je m'en fous, je me suis toujours fait des ennemis. D'ailleurs, je suis victime de ma franchise. Quand je suis hypocrite, il a sous 8-8.
ماشي سو 4 4 سو 8 8 مي جو سوي moi je suis un militant voilà كل يوم كي كونجاجي ويونجاجي لا شونسون مع تبدو الناس الفرحه اسي يرحم ربي ونواض تذكر بس الخير وهذا يونجاجي شو مسلاينيس لحد ربا ولا ما يتما قلات وهذا يونجاجي الاكتباس نتاع رجعوا المولود معمريه يعني كاين اخويا اونجاجي دينا الصح ونيماج اي فوالا دينا الصح ونيماج مثلا ما ضغط في مازيغ الا ذم اونجاجي الغنى ثم حديث السينما ثم حديث اين يتحدونا في مدن نعرف اللوف نعرف في زرفه نطمطوس ذم حدي هكا دوا العادي شوف الاكسيون وال دونك تقشيش تنمي تاع عشق الكرومي دونك سي اون لاما دوبل طونشون نقرا كان نكوني نلها باسكو نكوني الناسيوناليزم النار فين سلمتنا ني في النار الحرام العيب وزغال داك ديال ذي الحرام ذي القران ذي لا بيبل بلي ثقفايلي ثغار روميان دونك القبايل عمومي سكرن نكوني نخضع جواج نتقشيش تنا روميان اي مولا روميان بالك سي ليكستريم دروات Non, c'est d'origine pied noir, j'ai pas expliqué dans le film, je laisse à tout un chacun de penser comme il veut, libre donc champ de réflexion. Alors, on a ce genre de personnage, la famille non, non, c'est catégorique. Inès, elle est de bonne famille, Inès, bonne famille, as-tu pensé à la nôtre? Voilà, donc la double tranchant, donc le problème racial, il existe des deux côtés, il n'existe pas uniquement chez Le Pen, il existe même chez nous. Et puis, تقشيشت ميكفاتيا رومينيا تناياس وي بقنا باشي تنسلمتنا الشيخ محمد الحسين تنسلمتنا جدودنا سي اون في مودرن سيفيليزي مي تناياس ما تبغيض تجوج غيدي il faut embrasser l'islam. مي بلا ما تنسى الحجاب بلا ما مثغون سي اون في مودرن مي الطفل اللي تنسلم الناس ما بغات تجوج غيدي الا قد تعانق الاسلام. تزمر تغابر كان؟ التغابر كان يغرس التغابر كان اما ابر كان ما يحملتو بركان تحملها بركان. Et pourtant, il y a quelques années, Ken, tu as chanté une chanson, un il y a une contradiction là. Non. Souviens bien de ce que tu as chanté il y a 4-5 ans. Oui, je me souviens. Mais je suis quelqu'un qui évolue. Ah, d'accord. Parce qu'il y a quelques années en arrière, le titre je me souviens bien. Alors, c'est bien que tu es revenu à la raison. Hein. Même في الفيستا بقولي ما في الصدام محمد ما سمحيه سوفيه ما تسوثي طيجات تسوثو فورود في الوسمير اتقشار même في الفيستا بقولي تقشار دونك العباد نقار نتفريكونتي نتخلط نتفار ثموله ورياضي لا نسميت نوسا سي لا كابيلي نبدل العقل يعني القبايل ونسينا راه ونفريكونتا راه ودي شيمارو فراني وندوق لها فراني مي الساكي غاتولي تقشيشتو مشات لما غينا نعيش نعقشيش هذه قرض بيلا ماترنال نتا لو فركان نتا دو شينوا نتا شينوا نتا فركان نتا فركان غورنا كنا ماترنال لو بريمير تسمى كدير لا كونتينال تروح هناك اون اكسكورسيون مي il ne voit pas de même vue اما كاين نتوالي نكونيا وداك تحكوا لانيكدوت اش مدروحوا فرنسا مدبر لا فامي نروحوا ندير بافور ليبرتي مون فيس il avait 2 ans نقيم لا انت تيكر يروح يكشم يتبع برد تكوزين الباطو يغال شويه هكا مثلا يتزالد يغال داك زملال يتزالد يغال زملال يقري الكوز الغرس داشي يقري دا معموش derrière lui c'est un homme noir داعدان يبقى يحياك الحق مين سي فري مي ساكي دي فركان. Younes, dans ce film également, j'ai juste des extraits et les questions aussi de l'islam, l'islam pratiqué par nos anciens en Kabylie, oui. On va dire le vrai islam. Tu as parlé de ça dans ce film, tu as fait un peu allusion. Hein? Oui, j'ai touché à ce point justement, je ne suis pas un islamologue. مي توشير د العقليه انت عايشين كونيسي مثلا اذا ان بو كذا لايك
J'ai utilisé un islam laïque, un islam de tolérance, un islam qui n'interdit pas à la fille de s'habiller comme elle veut, de suivre ses études, et وتطفي الحرماش en même temps تجاجل الديني c'est ناس يورو مني قبلها كغار mais à condition à t'embrasser l'islam. Voilà, donc... Et donc, pour toi, souhaiter un bon aïd de la radio, c'est laïque, c'est pas haram. On revient, je sais où tu veux revenir là. Oui, mon ami, parce qu'il y a 2 ans, la radio, il y a 2 ans, j'ai ouvert l'antenne. الناس راشي باش اديني الصحة تسكرت في اللي روحو الله ربي سعودي توني با ديز اسلاميست etc. Et voilà Younes Boudaoud qui nous parle de l'islam en Kabylie. Mais vraiment mon ami, tu fais fort, hein. Arjak sur ce point. Tu m'as attendu au virage, mais le virage, moi j'ai su comment le prendre sans déraper. Tout le monde a le droit d'évoluer, tout le monde a le droit de découvrir. Ça ne veut pas dire... en tous les cas, j'ai eu ma dose. Hein. Oui. Ce soir-là, j'ai eu ma dose. Oui, ماشي لا تشمال رباغ ماشي لا نوضية نضيد دايرة استقرار من الصحة العيد. الصحة العيد سي فري سي فري. إن كيني ثورة مشا يديني. أدرا تصاري ونايديني واش تنكوراج. ما ضربت صاريك دونك تو فات عدو غلط على ماذا زين الدنا كاين دونك الدنا في قيم كان برا الديفلوبمون يا كيون دونك تبغي لما لامين كاين عامل كازي تبعان غادي نضافا للشمال اوفر بيانفوني دون نوتر بونسي دو تو لي جور دون نوتر بونسي ريان كاين هاد الشمال ديال مع عقلي يدون اون دي ميزيلمون لايك انا عجز نظام وين بغانا لي ظالم مي كيفاش ظالي سي سا دير راسها خميس ان رونتر با دون لا في دو تو لي جور دو لا سوسيتي يمكن يليون اثقدر ويمكن يورتوزومون اورتزالا اور اللي غدويهين اور اللي غدويهين مي جو ريسبكت تو الموند مي بدي وكنس ندير لونتان باش هاد السرب حنا عيد مرحبا مي بدي وكنا داس مسيحي نسرب حنا عيد نسن مرحبا اور دير يون. Juste, j'ai soulevé ce point pour te contredire un peu parce qu'il y a 2 ans, c'est vrai que nous avons parce que mais encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et là, tu reviens à la raison encore une fois. Voilà, c'est bien. Et où est-ce qu'on peut voir ce film? Est-ce qu'il y a des projections, des rencontres un peu partout ou pas? Pour l'instant, je commence à envoyer un peu partout vers les mairies, vers les associations. Et je lance encore un appel chez vous. Toute personne, ou toute organisation, ou toute association qui voudrait projeter ce film, nous connaissons notre main étendue. Le film, il est prêt, il est beau. C'est quelque chose à découvrir. C'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les témoignages qui sont déroulés à Lyon, à Lille, ainsi que les témoignages de Tizi Ouzou. Tout le monde a témoigné comme quoi je suis sur mon visage. Voilà, tu as lancé un appel à nous, sous-travail de les affiches, sous-travail de le synopsis du film pour t'inviter à Lyon. J'ai rien reçu. Oui. Non, الميديا يقدر نشوف l'affiche technique, l'affiche du film. وجماعة كنشجع une fiche comme ça banale. Donc sur la soirée كي soit ذكر كنطور l'affiche كنطور l'affiche technique ainsi que la photo du film. Eh ben écoute, on va t'inviter à Lyon et j'espère que ça soit même avec de Condor comme ça à un chapeau. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ok, merci mon ami. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je t'encourage. Oui. Juste à dire à le public de Lyon. Le public de Lyon, il m'a jamais déçu. Il a plusieurs fois et il a toujours répondu favorablement à mes appels. Donc, je les appelle encore une fois. Je leur dis c'est un beau film à découvrir. C'est quelque chose de nouveau.
Il y a des techniques vraiment nouvelles. D'ailleurs, ils ont ouvert là. Il y en a des réalisateurs en Algérie, des فيزيوزيون. Il y en a même ذا عرفن أنك 20 سنة ويسلمت نصيور الخدمة ياكي. Parmi eux, يوسف بوسام, etc. أنك 20 ans ويسلمت نصيور يعني الخدمة ياكي خاطر فريمون ثبت دا جديد, ثبت دا ماينوس. En plus, il y a la qualité d'acteur. Cette fois-ci, avant d'entamer le tournage, nous les avons formés pendant 15 jours. On les a envoyés à Ekar. Les Palestiniens, تنوض يقدروا القبائل؟ ماشي زعما نوع القبائل، اش قرا مرات واحدة تخدم القبائل سي توجور لا ميم شوز، سي توجور لي ميم بلون هنا كنا كنشنا ولديان خدمي د البلان كاين نو. Mais c'est toi qui la caméra est sur la ligne d'un terrain. Mais c'est toi qui décides sur tel ou tel plan. ايه وي مي تديسيد مي زعما كيخدم انا برا كينطر لا كاميرا غادي يخدم لها قريب نعرف تيتالف له. يمكن جو بريفير تفكر غرومي القبائل وما تفكر لي بالستينيين بيرسونيل جو تو دي. باغ اكزومبل اللي كنا داوود حسين الرجاله عرضه كاش كارو حسين الرجاله حسين الرجاله سي تاناس سي تاناس دو ميتي il est en Allemagne. Je préfère que tu formes des jeunes kabyles voilà. اكدينيا خدمه ورديان ترزيد السن خدمه قدام قران جفيت لي يعني جفيت سيتي لي نو خدمه قدام قران هذوك خدمه ما مرمدي خدمه ما مرمدي دو ما مرمدي دو ما مرمدي 3 افيك دي كابيل روغارد محمد باش كني غاد تشوفوا الفيلم جي اوكان دروا داكسي يعني كنا لنا ويدفكينا لنا امرا كومون سا سابيل لو بروجي مش نضيعوا نفكير البروجي جديد تفسير فضوا يبقى يكتفكن الفيلم ما كنت نخدم مني هنا باش طريقتي في الشيني ناسيون كاين جو روفيز سات سيكونس نو حاشا ما تكسرتي ديال الفيلم هنا دونك مرات نروح اضرب الفيلم على تايم لاين باسكو السعر البروجي وكشي تفكينا انا وكينا كشي تفكين نا بلوكينا كشي دافيك دي كود تي اوبليجي غتخدم ديال الفيلم باش تصبر لي جينيراسيون باش دوار توجور على النيفو نسن. En prenant les Palestiniens, t'as pas une idée derrière la tête ou les chouchoutes Gouvra, quelque chose, non? والله قفرة ساموسني نسن هذا حفظه غورسان حفظات يبقى سوريا باس على التلفزيون بالترافاي كينسن على التلفزيون بلوس نعيش ما مير ما دي دو ما مير ما دي 3 سعيد راجل الخدمة دي يخدم يقايد في البروجي باش يساوزو إلا ايتي روفيزي لو فيلم على التلفزيون ومن بعد اترافير لو فيلم كان يدي في اترافير ان دي في دي يدي في سعيد راجل يعاود البالستينيين كي المونتاج اترافير الفيلم يخدم ان بون ايطالوناج et ben il a été pris immédiatement. Younes, moi je t'encourage à faire tes films, mais personnellement, bien sûr, tout de la laïcité, la liberté, tout ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais je ne prendrai pas un Palestinien, c'est un nation en image, je préfère prendre un jeune Kabyle, je vais le former. Je vais galérer peut-être 1 an, 2 ans, je vais former une équipe autour de moi. Je préfère leur faire gagner la croûte à mes frères ou à mes soeurs kabyles. Moi, un Palestinien, je ne le prendrai pas. Mais bon, دايم تشفدني جي اقلع نغالب بلوكيني 4 سنين خواتك القبايل الميقموس يعني انا غندخل من تي دون كاتاستروف. Oui, mais après les contrats. les contrats نقيم مي كي دوالان تضربان وي مي كي دوالان تبرد ديون الناس حفظنا على خدم يديك افدي تورنينا ساونا داكي بلوكي الخدمات اكسي مسخ اجماش ترافاي افيك اون سوسيتي ايترونجير يا دي كونترا سمح لي تقدر يوسف قسام il a une équipe il fait un bon travail تقدر حسين رجاله il fait un travail formidable. Tahar Yami, il fait un bon travail. Il y a pas mal de gens de chez nous qui font un travail. Mais à Mohamed, je ne veux pas rester toujours avec la méthode de travail ou un développement cinématographique. Il faut d'abord voir Blondé Brunagin, après un nazar, un qssar fou palestinien, mais il faut d'abord نوالي الفيلم. نولي لا كاليتي نولي الخدمه نولي لي بلون نولي لا لوميير
نولي لي talonnage des couleurs, نولي le son. Écoute, Après, on discute. Est-ce que j'ai bien fait, mais pour des étrangers, j'ai voulu montrer que un film kabyle, il peut y aller même match à la marché de Cannes. Il peut y aller au concours de Cannes. Non, on crée toujours des images naziques, des toujours la routine. Non, on aura le non-stop, on la chanson. Ouais, mais bon, je ne peux pas interdire. Hein? Oui, mais bon, le Moyen-Orient, c'est pas une référence cinématographique. Hein. Il faut voir d'abord. D'accord, je suis d'accord avec toi. Ils ont une expérience. C'est des techniciens, c'est des cadres. Je suis d'accord avec toi, mais le cinéma. Le Moyen-Orient, ils sont pas vraiment, je veux dire, c'est pas des sommités. Hein. Je préfère Daoud Rahman Bougar, Mohater Rahmarbi, Azdin Mdour, Vulqasm Hadjadj et compagnie. Voilà, ils font un travail formidable. Ils ont rien à envier à ces gens-là. Voilà. Mais après, donc, Yalioun, moi je respecte beaucoup ton travail, je t'aime bien, on va t'inviter. Mais je te dis ma position à moi. Moi, s'il y a quelque chose à prendre, tu sais, je t'aime bien. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Mais moi, je préfère Anoroni Asko palestinien, je préfère Asko Kveidi. Voilà, c'est tout. Il faut qu'il le mérite. Il faut qu'il le mérite. Il faut trouver quelqu'un qui le mérite. Je le mérite pas de je mérite pas en bas de les filmer qui sont sur la télévision. Non, il suffit de le former, il va comprendre, il va te faire un bon travail. Moi, nous les avons formés, alors ça c'est autre chose. Allez, on va en parler ça. Ça c'est des trucs à dénoncer aussi. Alors soit on les forme parce que sûrement il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Mais non, ils font là aussi il y a ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Il a quand même oui, les techniciens باقيين وين il faut fédérer les gens, voilà. Si أثني وين هذا mais ولا قرصني انتردي أثني ويسار غورش il y a beaucoup de cas. Moi je suis franc, يحمل لا شنو يكرون. Il y a un producteur, بغاش deux acteurs, بغاش une actrice et un acteur. On peut savoir qui c'est? Fadou. Moi je dis franc. بغاش en particulier moi Louisa يكذيجير. Il a suffi qu'il a signé le contrat, il leur a interdit de travailler avec moi. Peut-être. Qui s'est présenté et qui a signé le contrat, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il leur a donné beaucoup de travail. Il s'est du contrat, l'exclusivité, il faut voir le contrat niche. Peut-être oui, peut-être non. S'il les a engagés que pour lui, ils ont accepté, ils ont signé le contrat, et il est pour rien lui. C'est comme si Chtiniaska, par exemple, a des 2-3 techniciens de la radio, peut-être un bon prix, un bon salaire, c'est un contrat, la radio pluriel. Tu as tout à fait le droit, Younes. Mais avec des étrangers, avec des contrats, ils vont respecter les clauses et je vais respecter les clauses. C'est pas un fonds de commerce. Non, là c'est un commerce. Ça fait مثل التحنن في الأقراض يشمل في Palestine aviar. Non, c'est pas ça. Non, mais je. Aujourd'hui, à Younes, je disais tout à l'heure. À Younes, Fahmid. Aujourd'hui, la presse arabophone, Ahmed Shoroq TV, Ahmed Nahar TV, l'actualité la Kabylie n'a jamais été touchée, insultée dans son amour propre comme ces dernières années. Oui, c'est encore pire, Wiggy. C'est encore pire, Wiggy, Palestine.
وقيسي encore pour والله ما فكر شنو كاغروم mais je te dis je respecte ton travail mais comment toutes ces télés tous ces trucs là alors il faut lancer un appel aux Kabyles qu'ils ne doivent plus manger dans les restaurants libanais. Moi je mange pas. Ils ne doivent plus aller aux concerts arabes. Ils ne doivent plus manger chez les Turcs. Et voilà, il faut lancer un appel à tous les Kabyles de boycotter tout le monde. C'est ce que je dis, il faut boycotter Choroq, il faut boycotter la télévision. Jamais يتفض كشما الريستوران سن نخشما أثماران سن أذمثا رولاد ذا قبيلي أذمثا ذا قبيلي jamais أي دافض أويني ديوفان روح يا 5 minutes يا même pas un mois on m'a invité à un spectacle que je m'ai offert en instauraf même pas 2 minutes en tout pour tout 2 minutes j'ai fait demi-tour au Radat pour moi dans ma tête à mon petit niveau modestement pour moi le fait de ne pas assister à ce spectacle pour moi c'est un petit acte militant et أدقم toute ma vie comme ça je changerai pas. Bon, c'est autre chose, c'est un film. Bon, alors, j'attends. Non, monsieur, non. On a un exemple, oui, mais. une méthode à oui, écoute, moi, j'attends les affiches. On t'invite, bien sûr, à Lyon. On va voir le film avec grand plaisir, mon ami. Et puis, voilà, on est des gens civilisés. Tu es le bienvenu chez nous, il n'y a aucun problème. Voilà. Quel que soit X, j'ai travaillé avec, même un hébreu, même si je travaille avec un hébreu, l'essentiel, le film, il garde son originalité, sa qualité et sa dignité de cinéma kabyle. Mais le film, il n'a rien à voir. Younes يقدر ضرب شروق يقدر ضرب أفلا براسكي تنعن أمدي voilà كاينك دينا في السوق قبلتنا الميزير وقبلتنا النايت ما قلت اكسي داود en présence de témoins روح عند à découvrir l'événement de ces jours, je les ai refusés, je leur ai dit, je donnerai qu'aux journalistes. Tu trouves pas honteux et ingrat une avant-première à Tizi Ouzou. J'ai invité tous les journalistes de Tizi Ouzou, sans exception aucune. Je leur ai payé le restaurant. Aucun n'a osé parler dans son journal sur l'avant-première. Tu me parles des Kabyles à Mohamed, alors que moi j'ai refusé Choroq. Et pas, à la fin, Jafar, mais il y aura la 4 mois après l'avant-première, Jafar, يساوي par l'intermédiaire de Sylvain Kharbil قال لي الهديه كذا محيا مولود يسينا الناس العرب العاب في البنيون تقول الناس خويا دايرين الفيلم بو داود ومن بعد يخدم ليا انا انترفيو يفقد 4 mois après. Eh ben, je trouve pas malheureux تشان خلص من الريستوران وقيد درد شروق بس voilà شروق je l'ai écarté mais je te parle de la dépêche de liberté de l'horizon oui mais وقيد شروق بس mais bon après peut-être tu aurais dû inviter des Omar Mohalbi tu aurais dû inviter des Hamouten des gens. Je l'ai invité Hamouten Mohalbi je l'ai invité j'étais présent. Eh ben, mais c'est de Mohamed. Et j'étais présent. Eh ben. On va dernièrement mettre la projection de ma mère m'a dit, parce que tout le monde dit de la Chia, c'est la projection de ma mère m'a dit le 15 janvier, au Holland, on a devant le public, la salle était archi comme la grande salle, on a fait مثلا مش جرنانا ادي رحنا هذا قلت لنا الفيلم من بوداود اللي انا 10 دقائق جان السيني مشاش ذا خرطيت دي خرط. J'aurais respecté, ils ont parlé. Alors, on t'invite à Younes à Lyon. Promis, on va voir le film. Et puis, Adnaouia Walfelas. Vive la liberté, vive la démocratie. Bien sûr, la démocratie, la liberté. Mbla, Izoukaragi, Barab. Voilà. Vive ce qui avance aussi. Oui, moi, quand je travaille avec quelqu'un, الشركين خذ مني الرست نتاعي ساعات دينيش اما كاينش ان لكم دينكم ولي ديني من كتعجبني الخدمه كيونا تحفظها الا قد تداو تغيما راه كندي كمكم. Non, mais moi c'est ma manière. Non, mais c'est ma manière de voir les choses. Il faut qu'on avance, il faut qu'on forme nos jeunes. Mais cette histoire de piquer les techniciens, moi j'aime pas. Il y a Lyon,
تمسفهم تمقدر مبيراون ماشي ما يخدم ديون ميزون دو برودكسيون تخدم من 50 راد يخدمن ما خدمن دلاتيليا تخدم 20 فوالا دايكي غينغانو كنيس القبيله فوالا ماشي زي ساكن السوسي هادي كريون كان يخدمين برودكسيون يسا يود اون كاميرا هذا يروح صلاه لي كوميديان وبدا واش تخدم الدوي الناس شتا ماتوريا تخدم ماشي اللي فين تخدم بارابور على ماتورنيا ماشي مستقل راك اللي وين هي غتخدم يزير عشان السيناريو ما عجبكش بوركوا باسي سي بيان دو كريتيكي مي ترافايي سي انكور ميو Younes, ça m'a fait plaisir, mon ami, de t'avoir en direct et puis on t'attend à Lyon avec grand plaisir. En tous les cas, plaisir est partagé. Je suis très content de vous avoir. Sache une chose à Mohamed, Mohamed, tu vas découvrir un beau bébé kabyle. Eh ben, je te promis, je t'invite. C'est un très beau bébé kabyle. J'ai jamais vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ce film-là, il va laisser des traces énormes à Smradif. Ok, merci mon ami. Merci. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était Younes Boudaoud. On a parlé des films kabyles. On a oui, c'est ça la magie de la radio. Alors, sur les ondes de Pluriel FM, il est minuit passé de 44 minutes. Sinir Ismaël alors, qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, et les films gays trouvés les films trouvés, ça, à mon avis, il n'y a pas quelque chose de terrible, juste n'importe quoi, mais après, voilà. Moi, personnellement, je suis de faire l'ajzid, toujours c'est la même chose, je suis de donc, on aimerait bien de voir quelque chose de nouveau, d'abord, haja original. Donc je pense pas que alors on a le choix la Guinée. Et mais qui قارن تخلصنا les acteurs, je pense pas تخلصنا les acteurs. Moi je connais des acteurs on تخلصنا. Donc un casting c'est tout gratuit. Moi je défends, je dis ça. D'accord. تخلصنا les acteurs. Alors voilà, ça c'est alors, je crois qu'on a un appel allô allô. Azul Flash. Ouais, c'est sérieux la pop. Ah sérieux la pop, c'est pas loin. Ouais, je suis à côté. Oui, alors on a parlé des films, Mitmourt, Dagui, Daniel Pilligras. Soirée cinéma ce soir. Hein. Vous êtes libre de vous exprimer. Allez, vas-y. Ouais, c'est كني بوداود ميدي سولا كي وسنا لين ناس لين دي قال ما شاء الله صح عليكم كيقول كوماسي وقيلا كوماسي كتقروا يسلقا oui, c'est vrai, il y a eu 2 ans de ça, là, un scandale. J'ai ouvert l'antenne, mais bon, Boudaoud, moi je l'aime bien, c'est un ami, hein. Mais on est libre de s'exprimer, je lui ai rappelé ça. شاهدنا هذا كيبدا ملي كيقرا الجيبسيان قبايل ولا يا مري خمي لي باليستينيين كاع ما خمينا ثاني سداكي اليوم كتورز ناوي الناس ناوي لي باليستينيين زيقون ديار هذا روح نتفرج الفيلم اللي نسداكي باسكو ميم طون لوي باسكو جماعه ميم هذا الميدير روحك هذا نقول بغا كان الناس نسكر شطوح القدره هيتو دي سون بابي الفيلم اللي خدمه كان الماشي هيتو بو مو سي با ناتاك لا هذا حزيكيد إلا قد يشوفوا فيهم صار زعما مسكين ما كنا دي ساعه sur la zéro qui moi c'est pour ça que je قال après you direct ولد هاد قناش دي خالك ولا ما يعلمك عندي عندك سير الرئيسه فيها. Bon, mon ami, Wagida Raï, voilà, les gens ils peuvent appeler, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus, merci beaucoup. Sarah Islam Arbi, voilà. Voilà, 04 78 21 05 95. On va écouter une chanson. Eh bien, la chanson. Le 21 mars, on organise bien sûr un spectacle dans la région. Ça se passe au Centre culturel de Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola. C'est à partir de 19h. Il y aura beaucoup d'artistes, chanteurs, chanteuses. Un très beau spectacle au profit de CM Stiti. Elle est gravement malade. Il a
Et à Tassarayiri, parce qu'ils ont tous accepté de venir gratuitement. Donc, alors, il a Moumouh, Djilali Hamama Ajnad, que j'aime beaucoup. C'est une bête de scène, je vous le promets. Il a Kamal Chenan, qu'on salue, il est là sur Lyon. Hein. D'ailleurs, je l'invite. Mais il est Led. Alors, défilé de Mermitouahad, tu es le bienvenu, mon ami. Il a Karim Yido, une étoile montante également. Aratiba. Bon, on la connaît, hein, on ne la présente plus. Rachid Khadim, c'est tout simplement le frangin de Hamidou Chater Ahmarbi qui fait un travail formidable. Hassan Abani, c'est un Lyonnais. Siam Stiti, bon, l'une des plus belles voix féminines, Kasmail. Tu es d'accord avec moi, hein? Ah ouais. Et Hakim Ardouani également. Mais surtout, franchement, je vous le conseille ce spectacle parce que, comment il s'appelle, Djilali Hamama, je l'ai vu plusieurs fois. Franchement, c'est une bête de scène. Rien que par rapport à Djilali Hamama, je vous invite à venir vraiment nombreux et nombreuses pour ce spectacle. Bien sûr, c'est pour CMCTT, c'est pour l'aider à soigner. Voilà, on vous attend nombreux et nombreuses pour ce spectacle. Oui. Ah, mais il est à l'écoute. Il est à l'écoute depuis tout à l'heure. Ah, d'abord, il est كده زمرات زلط زمرات شو KFC زمرات صودا بير هناك تو بيرمي اسمه سوره القرضاوي قال حللت كلش والله كده ديكتب اسمع انسلم في واحد من سلمه مطثني يدس vraiment c'est vraiment quand je vois des jeunes qui changent comme ça me fait plaisir vraiment c'est un plaisir de les voir changer. Voilà. On écoute une belle chanson de Matou Blounas. Il est minuit passé de 50 minutes au Sahissifara. ذ كمي يكسرن السرار ذ جمعيض نصيب خاصة ضار ذي العيب يضال تسزقض قريب يزوزني الحال يستقساد الشيب صفض سقوال يرز هريب غريب وسحسي فرد خصكي مغم بسول هيا القرايا دون الذل كل انت فين بنصدق سنة غدينو قرغال هلاكي ويغول سخن مورد سايسان هلاك وريزغول سيدي لي ويرغانا وردم يرغانا وسحسي فرد خصي مغم بسول
القرايا دون الذل كون انت فين بنسد قصان غفين ومقرغان هلاكي ويضون يسخي المهر تسلسل الهلاك ويصدون السهري وندني ظني ضاش سسم الساذية لي الشفوري والدين وراش غرغر ميكرك في السري وندني ظني ضاش سسم الساذية لي الشفوري والدين وراش رصنت ذي مغري الشوام يتشراش نفقي ثمزي وهورا ونبولاش مسحسي فرام خسي مغن بسور هيذ القرايا دوني ذلكور انت فين دنسدق لسان ردين ومقرغر الهلاكي ويقول سخي المور تسيسر الهلاك ويزور شغل ضيق سقبا غلبغين ولو سلحيري السرح غيت واشروي زوين الوحم غسي شغل ضيق سقبا غلبغين ولو سلحيري السرح غيت واشروي زوين غفث مغرضان سقر مشغث مزين ايميك مشسبه هنده مرذلي سحسي ثرى يمغن بسور هيد القرايا دوني ذلكون انت فين درس القسان يغفين ومقرغان هلاكي ويضون سخي المور تيسان هلاك ويصدون الطاسب ويدور ندبر نور غاثن وعوم أدنر النوفيلي سرد حزن سنشفور الطاسب ويدور ندبر نور غاثن وعوم أغد زر النجر تفسخ دعو الزوم زيغ ما زل النجر عودي ثدو منزوم تحسي فرق خسي مغن بسور هيا القرايا انت فيه ندرسدق لسان غدين ومقرغر الهلاكي ويقول اسخي المور تسيسر الهلاك ويصبر Belle et rebelle Kabylie avec patrimoine et tradition. Voilà une très belle chanson de Mato Blounes Ya Forbi, très belle d'ailleurs, notre ami Yassah qui nous écoute cette mourte j'ai hâte de revenir en France. Il a passé un bon séjour au Nord
إن كسينير تنميرتيك surtout Midouard Savrid, ça m'a fait vraiment plaisir, énormément plaisir mon ami. Alors, elles sont nombreuses à nous écouter, nombreux également. Fadma Thnek Broka Roik Sadid Hassan Ahras, voilà, donc Khtaram Tidik Mini Dalila. Sans oublier notre ami Zora qui nous écoute, c'est Bordeaux, bien sûr. Vive le rugby, voilà. Alors, on va pas parler foot ce soir, voilà. نعم الرش نادني أكن ملان الرش الأربعة بيني دولا أتزيكي يوكلا كابيلي donc cette chanson حسن حرس تيدير من دنون رشينا لاني باري دي كندا دي لا بلجيك دي امريكان داكي دي ليون un peu partout. Alors cette chanson تختارون تيد فارما de Radio Canu. Je salue également Ali Ibrahim Velqasem et Dalil. C'est parti, Hassan Haras Dounit Hafsa Darsa. Alors, بلا ما تسوغ السهام داغن السمام نتسدي تمورت القبيليت لا ديال السمام ما تسيري دير من ديسير من تواشولتي سرقازيس اراويس لا فامينس يوك تدارتنون داي نسيت زيام عيغان سارحي ماذا نسرحا خاص مازال يذمور تفريغان وريلي ديك ما يغلفق وريلي سيك ما راويغ تبوينا كورجيغ ويساغ سير من الزايدينك ينيغ وريلي ديك ما يغلفق وريلي سكنا راويغ تبوينا كورجيغ ويساغ سير من الزايدين كينيغ عيغ السقم ذاين عيغ من الجروح والجيني حلان فسي القيدة استفسيغ سيدي يسكر سنوسان عيغ السقم ذاين عيغ من الجروح ورجيني حلان فسي القيدة استفسيغ سيدي يسكر سنوسان سكويني تسقى ضراويغ خاسمة كلش ذا شعثان سوينا رزقنا يسوي غتينو مزين وامان سوينا رزقنا يسوي غتينو مزين وامان الدنيا تحبس نرسان يقسي ويزوي وكسو ما ينفق الزمن دي الصورة عندي يسقلون زقو من دامي يبان ويلاو في يقسي ويزوي وكسو ما ينفق الزمن دي السكاو عندي يسقلون زقو من دامي يبان ويلاو شبيغ تجرى الشي المومي متشوز الجقديد صغواو الزهري يدير مشوم توص الصفا دي المحناو الزهري يدير مشوم توص الصفا دي المحناو والدنيا تحبس درساغ انت سيسل بنغي ثلاثين ثاوذ يقاران ميت روحتك فادا سي خلف يسجاودك من الطوان انت
تسيسلفنا غيثلف فين يساوي ذي قارن يصرحتك فاذا سيخلف يزجاودك من الطاون صروحتك نجليث الطف في الاسحن لندي سفان ويفهمنا ذي السورف ويظن فذا غشمثن ويفهمنا ذي السورف ويظن فذا غشمثن الدنيا في حبس درسان مثلي قد شميتن ذي معفانك فوكنا مان ويدان ذوي يمسن يعمد حزني لفظان ذو شميتني قد شميتن ذي معفانك فوكنا مان ويدان ذوي يمسن يعمد حزني لفظان الكنيني سبوب نسيت مرني ذي يران وكذا غسيد النيضان سمح غام ذروي كان وكذا غسيد النيضان سمح غام ذروي كان الدنيا تحبس درسا ذا ينسيت زيا معي غان سرحي ماذا مسرحا خص مازال يثمور تفريغان وريلي ديك ما يغلثا وريلي سيك ما راويغ تبوينا كورجي غويسا غسير من الزايدين كينيغ وريلي ديك ما يغلثا وريلي سيك ما راويغ تبوينا كورجي غويسا غسير من الزايدين كينيغ وريلي ديك ما يغلثا وريلي سيك ما راويغ تبوينا كورجي غويسا ياسر من الزايدين كينيغ Bien voilà, une belle chanson de Hassan Ahras pour tous mes amis. هذا تشد فاطمة تسني هي فاطمة وكمن تسويرة تسندل من دم بلا ما تشوك أجد إلى الناس في الدنا اللي كنت يلتما. Alors notre ami Yves qui nous écoute cette mouche l'Orvaïl, il est de retour. Et il est de retour à Paris cette fois-ci, match à Lyon. Et bien sûr l'association La Passerelle de Levallois organise à l'occasion de la journée de la femme une soirée à la Diline le samedi 7 mars à partir de 20h d'Ilinsa, donc Sinifsah, Kamal Rai et DJ Malik numérique à Kisqarn au Platane. Donc soyez nombreux et nombreuses, il faut les encourager. On va rendre hommage à la femme, heureusement qu'il y a le 7 mars. D'accord, donc c'est Ismaël et puis notre compagnie, salle municipale Gustave Eiffel, 5 bis rue Smiseka, parce que alors rue Parfait, hein, c'est ça, donc le Valois, Perret, ligne 3, Matvar Matsoroham. Voilà. Alors pour toute information 06 74 43 31 98, non 06 54 71 92 95 avec le beau gosse. Voilà. Il y aura de l'ouvrier, Seigneur Mertis. On t'aime mon ami, on t'attend. Voilà. On t'attend à Lyon aussi. Hein. Voilà. 04 78 21 05 95. Allez, on continue avec la musique. Alors, nous sommes de Hassan Ahras et on va écouter une autre chanson. C'est parti pour vous. Il est 1h passée de 7 minutes. Bien sûr, sans oublier Smaïl qui est là. وتسمع حاجة تخيل يمكن بسمك في حلم زرق
قلبي ثيري أسيد شورب ونور في غنسردع الصغاس ولاد الحباق يجوج قدم بعيد يدي تبان خدمات ذو غزال يراق الصغاس ولاد الحباق يجوج يدم بعيد يدي تبان يبضاد وجراد سلحماق يتشاغر بي فلاق يضمع ولاد قزوران فغا يجرد ثامورثي الخير دو في ضزكي محا ماذا لقاضك يزنزن ويد العقد ما يصحى يا جرد تشد ثامورث وهم غدا شوي ذا السبا يا جرد تشد ثامورث وهم غدا شوي ذا السبا تكسر تيدر ميت سبور تشي ضيدي جبابا تكسر تيدر ميت سبور تشي ضيدي جبابا غاس وغالد تاسكور تكفاي ذيك المحبة افغا يا جرد ثامورثي الخير دو في ضزك يمحى ماذا القاضي الزنزل ود العقد ما يصحى تغلظ تسقنا متشي مكر المغرب ذلا عيشة تغلظ تسقنا متشي مكر المغرب ذلا عيشة تشيض الحب ثرني ظالم تخثير الدجل معيشة تشيض الحب ثرني ظالم تخثير الدجل معيشة مذنك تجي ضيد شليم تحسب ضيم الهيشة أفغا يجرد ثامورثي الخير دو في ضزك يمحى القاضي الزنزل ود العقل ما يصحى يا جراد فهمي مانيش في السين الداش وتسوير يا جراد فهمي مانيش في السين الداش وتسوير غاس هجي ذق فرونيش اتو غلظا نسيدكير غاس هجي فرونيش اتو غلظا نسيدكير مولاش ذنوبي يريش اتخلص الله ينثتشير افضى يا جراد ثامورثي الخير دو في غزك يمحى مال القاضي الزنزن ود العقد ما يصحى هلك ضيين يا جراد في السفغ ذيك العلا هلك ضيين يا جراد في السفغ ذيك العلا في الصفر ورخضة مراد تبغي ضيد جض الشتلا في الصفر Eh oui, Sfroroch, bien sûr. C'est Menazem. Alors, Hussein, on t'entend, hein Azul. Oui, d'abord, ça va Ah, mais la Canada, mais il est Hussein ou Ah, fait le la chanson qui après à l'antenne, Eh oui, après à l'antenne, il est bien.
On a bien choisi. مليح لا واش تلقينا زم سي لين جو بونس اللي زعما لا تقيم اللي زعما تلقي لا تلقي هنا الشيخ الحسناوي الغربة جرحوا لهم فوالا دو تري بيل شونسون dans le patrimoine mondial. Voilà. امشي لي دوك ورا مشيت لكندا امشي. نغير نسمير سكواسات يغلط في اللاغيون نسمير صافي لونطون ولا يرا. إلا قصدنا ميا تخدم ونسمير الشتوى إلا قد تعيشم شغل اللي زيسكيمو. أتقازم. إلا الوجدان. هذا واحد كنا في السيت وي داكور إلا قد تغزمي مروجين داخل بوكال الشتوى تكتشمر داخل مي يكفوس مي تفهم. وي مي كما إلا تساوي bien sûr. Il y a toutes sortes de boissons. Oui. Voilà. Il y a du rhum halal, il y a du vin halal, il y a tout. Il a le wouj depuis. Il a le chauffage aussi, le chauffage. Surtout au Canada, c'est le système de chauffage. C'est rare et puis c'est très critique. Ah bah c'est bien. Voilà. Alors sûrement tu as écouté un peu. Ah bah oui, ça fait plaisir. Il y a l'émission Guinouane. En fait, je crois que tout à l'heure Kamad. Je pense que vous faites un travail vraiment extraordinaire. On est obligé de le faire. Radio Guy Pluriel, mais ça qu'on a bientôt célébré le 30e anniversaire de Lyon. Oui. Et ça fait quand même un bail. Et c'est un excellent travail, surtout avec c'est la mondialisation, l'Internet, donc votre radio, il est écouté partout. Oui, on est très, très écouté. Un peu partout. Et justement, c'est grâce à tout ce travail. Je voulais surtout souligner ça, vous encourager, vous féliciter, bravo et tout ça. Et il ne faut pas lâcher, bonne continuation, vraiment. Non, on ne va pas lâcher, on va pas lâcher au Snunchajara Amkan. Voilà, donc ça fait vraiment un immense plaisir. C'est comme ça qu'on peut marquer sa présence. Déjà un peu dans le passé, il Paris par exemple, Paris Mlaqouas. Une ville de 12 millions d'habitants, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tellement de radio. On est absent, malgré que ça a une communauté en nombre, en tout cas elle est nombreuse, mais ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, évidemment. Bien sûr. Mais c'est un peu dommage, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait aimé que Radio Agui Pluriel elle fait de l'émulation. Tout à l'heure, Younes, c'est ça, hein, وين دخل من الفيلم أجديد. Oui, عندي الهام بين la compétition. C'est-à-dire faire mieux. On est toujours inspiré par quelqu'un d'autre, donc ça donne des idées. Mais pour faire la même chose, oui, ça c'est pas bien. Ça c'est sûr. Ouais, mais bon, عند ودي كيفن quoi. عند ودي كيفن. الو هناك تعندض ودي كيف ماشي وي ودان كيف انا كلي قارنا une compétition saine كلي قارنا يعني لا une compétition معنا راه كي saine c'est de faire mieux, c'est de challenger, le challenge que les Américains. Le challenge, ça pousse les gens à la productivité. Tout à l'heure, un des auditeurs, il a dit faire l'original. Oui, c'est sûr, l'innovation, c'est important. Il a قد نسنو الفوق لكن يقارن زيك يمغارني نزيك زرب مريد مع مرات الحمر ربي فهمنا تماعي هناك الزيك القبايل إلا ورقاز العالي إلا مسناو رقاز تكور وين يسعى تقبايليت يطفن النيف يسعى السر يسعى القدر توسا رقاز العالي هذه اللي ان دوغري بلوز élevé الرقاز العالي لقد يسين مسني يدجاني مزمورة l'expérience يسفرا tout ça les comptes tout ça en plus de les valeurs ni ça رقاز tout court. Et puis, au troisième niveau, le summum, c'est un mousselin.
أموسنا وين أيلين يزمان يسنو الفو أجديد هذا هو ما ينوث مثلا نسوق ولا في لي فالور كي فات خلاص كلش يونا اللي النيفو ذا الكاس يريمنا هذا موسنا ولا شي عندنا في سميث باسكو بور ميريتي لو غراد كي موسنا ولا قد لينوفاسيون ولا قد داس وجديد يالنا لو تيران إلي فيرج فيرج دسوخي أين تخدموا يلها أين تخدموا ديماي أين تخدموا ديماي فوالا كي نورمي لا تير نو مون با سي لوم كي مون اي دي غالون il faut retrousser les manches c'est ça qu'il faut encourager qu'il faut motiver parce que je peux pas dire on est des bras cassés loin de là tu sais on est très sévère des fois mais quand on regarde globalement si on regarde les 30 dernières années on ne faut pas se péter les bretelles parce qu'on بيضرا يسوينا كني لها mais quand même نخدم un grand pas je pense dans l'histoire qui Maziran c'est la première fois qu'on parle autant des Maziran qu'on s'affirme de ce point de vue là donc il faut juste comme les moyens de communication ça aide beaucoup à faire de l'émulation. Bien sûr, c'est un pouvoir communiquer. Par exemple, j'étais sur le net, on fait de la chanson Ali Amran avec Stina. Stina, d'ailleurs, je lui ai envoyé une invitation à Stina, elle ne m'a pas répondu encore pour l'inviter. Absolument, c'est ce que je voulais te suggérer là, il faut l'inviter. Voilà, je suis à l'invitation il y a 2 jours et j'attends sa réponse. Voilà. Elle va te répondre, je pense qu'elle est très très ouverte, elle est en train de faire un travail extraordinaire de l'émulation. Je sais qu'on avait aussi Vermondo, Milan, Vermondo. L'Italien, il sera à l'université, il aura plusieurs fois à Tmourt, tout ça, je l'ai propulsé, pratiquement. Je l'ai découvert par hasard, Milan, il y a quelques années. Et je me rappelle dans une émission de radio, il y a eu une مسفلي السورد انك وقت مسخال انك نقبل انك رمانيس الطليان مي اسمي روح دم واحد اسمي روح تيزي وزو في كاس كريس فران يا غرافند لنورش ديالنا انتزاغني في صورنا سلاني سوسلني سفراني انك قيم نبوش بينك فوك على كونفيرونس انك الزيني واحد من 50 لي ستوديون سجي عبا فين وين لان فوالا في تستقسل انك ابري بنت لي جورنيستينا ميشلي الى فيزيتي ان بو بارتو راح هشام راح ميشلي انك ما بغا ميشلي انك فكرت مغارينا كني تقصير كزنت الى انكاجي لا كونفرساسيون استقبالي انك يافي الرش فرنسي لا كل هناك واحد دارنا 30 دونفون الزينات داس مساوي الناس قال واحد سوى اللي ما طلع لي هاد الرفاق باينين. C'est vraiment. Alors, je vais essayer juste de te faire écouter une chanson. J'espère que je vais la trouver. Je crois que c'est une Marocaine. On va la trouver cette chanson. Très très belle voix. Alors, tu restes avec nous. Okay. Alors, voilà, pour notre ami Kamel qui vient de nous envoyer cette affiche, l'Orchidée Dorée organise une grande soirée 100% femmes, que des femmes. Hein, donc, les hommes, vous êtes exclus. Samedi 7 mars 2015, il y a des danseuses orientales, stand de henné. Alors, le repas, il est de 25 € et soirée à partir de 20h. Réservation obligatoire au 06 99 30 34 2 fois ou bien 06 85 68 78 69. Chemin des Roues, 38 670 Chasse-sur-Rhône. Voilà, une belle soirée. Exactement. C'est toujours à Lyon. Voilà. C'est toujours à Lyon. Tu es le bienvenu. Hein? Hein? Non, mais on t'attend en plus. Hein. Tu nous as promis de venir à Lyon. Alors? Oui. Alors, dès que je viens en Europe, c'est sûr. J'espère à Drohad. Oui. Dès que traverser l'Atlantique, c'est dans ma destination, à Lyon.
Alors, écoute bien cette voix exceptionnelle. Très, très, très belle voix. Moi, je suis resté scotché. Vraiment, il faut l'écouter. Écoutez cette belle voix féminine. Elle a chanté une chanson de Matob, pas n'importe laquelle. Mais Sileras, j'avais la chair de poule. On écoute, très très belle voix. Ok. وعزل خاسة قدش ذي ثمسنيو وإذا نموي الشظر صل سكرس نبسيس ذي ثيلي تقشش ثيف غلثي توعزل خاسة قدش ذي ثمسنيو وإذا نموي الشظر صل سكرس نبسيس ذي ثيلي إقلاقا تنيسنا أمي كتراقب بدعبي يقول من التين مسبي بنت صفضانا ينيك وكرهن نثني ورا اللي قسق ويذكران العويذ الطيزة الجدود ثامسني ذوي تقليبان هذه سنفسير القيود ورا اللي غسق ويذكران العويذ الطيزة الجدود ثامسني ذوي تقليبان هذه سنفسير القيود ولا يغار أبي يهضر ورنجار باسق رفود ولا يغار يربنا ذمادين الشور ذي قويتي بنانس المقصور أنوي وزن الحمالة يغبلن قبلة نحفظ كني ما ينقروس جناي خمري وتتغلي طب أنوي وزن الحمالة يغبلن قبلة نحفظ كني ما ينقروس جناي كايور تتغلي طب زميلين المزرين يكم ينفع لباسي وض كمسلم عيد الفايدة ببراوي مصعد دلشة سنة البلاغ زميمين اللي زرين يكم ينفع لباسي وض كمسلم عيد الفايدة ببراوي مصعد دلشة سنة البلاغ Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh là, bravo. T'as vu l'interprétation? C'est une marocaine, t'as vu ça? Oh là là là, mais l'accent, elle a tout, hein. Elle a tout d'une grande. Moi, quand j'écoute sa voix, franchement, je suis resté scotché. Il n'y a rien à dire. Tsarifit. L'accent, tout. Ah, mais bravo, elle a une très belle voix. Des chanteurs, je veux dire, des bons chanteurs, quoi. Hein. Une belle voix féminine comme ça. C'est un trésor. Pourquoi voilà. Ça fait plaisir. Bah oui, tout à l'heure, dans Stina, tu as vu les reprises qu'il fait? Non, c'est extraordinaire. Ah, c'est incroyable.
Alors, juste, parce que il y a une autre affiche, c'est samedi le 7, donc je ne l'ai pas annoncé. Alors, c'est de 11h à 19h. L'association d'une rive à l'autre vous convie à la journée Femmes Création au Centre culturel de la vie associative Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola. À Villeurbanne, donc animation par DJ Alilou. Au programme, plusieurs défilés de mode, intervention de femmes, plusieurs stands de création, et puis une collation à la fin. Voilà, tarif 6 €, c'est vraiment symbolique. Venez rendre hommage à toutes ces femmes, c'est vraiment bien. Merci Kamel. Oui, Kamel Awalik Alhou. Oui, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut profiter. Il y a les moyens de communication, radio, internet. نقرب هاد نازر غرسنا مازال المروك كمان يسون نومبرو يثمرت من السن واحد 70% هضرهم كمازال. الخلاف الى بالهضره تكاد سي الفات ولاش لي كومونيكاسيون شحال القرون فضلنا ونتسمى لنا ونتسمى الحسيس راه ما يثور افيك لي موان كي زعما تهضر في ريفان طاسيك لان لي ريفان الالمان لاسباني. C'est ce que je disais. يوني ظليني راس زيك اسمي اخاطر سفماس ناس لو كان زيك ديروان نموموحاه موموحه اسمي يو 14 تراوين اخاطر دي ثلاثني نص يهضر حاشا في السيف اذا من الجهاد لو كانوا سني خاطر لا فيولونس ارغورسي دلول ارغورسني دلول لا فيولونس خاطر موموح يخدمين يخدموا مجردي تخسايث ما ناوز ما ناس نتفاهم ضي مثلا اليبوك اينو كيخدم 14 تراوين دينو قبل راه ربي لي جوست لي ترو بون بور اكسبتي سو جون دو شوز مي وسني لو كان الا فيسبوك الا التويتر لا نوك لي ريزو سوسيو الديفانك وين يخدم غاشيو كتحصون اين يخدم دونك à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux il y avait pas cette technique moderne aujourd'hui donc il y a ثلا صرت ديناكي les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ils vont l'emporter sur la religion nous ناريا وين مكان مزوارو c'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre les dernières minutes hein. Il a pas bien sûr. Voilà, donc 14 تراوين je suis désolé مسامي 14 ماشي يوت ماشي سنة 14 يعني قال ما بغاش نو يميريت انكور نو arrêtez quoi voilà. ايوا شو خدمنا كاين الجناس اللي نضرنا تكروك ينضر بكني اسميت زود منا في مسار كمسان هدنا وكش ضربنا وكانت ميم لي بيراميد نيلو كانوا ايزيتي با كاشي يضربلن يضربلن هذا هو الدنتنس الجهه كنا ليرون كيف لي بيرسوني ثمطوط نميسي ولد صافي كان ديكولتي يفغيت العقل استقرن كتمطوط نميسي خزو الشيطان اسمي ديو هاد المساقية دوبتي في نيسا ودي ماشي الحق فلاك قد خمض إلا قرا اكسيتيرا ينفاتوك شي تدارت سا سي لا فام دو سون فيس ادوبتيف الوغ فوالا كوا ميم خالص كيتقال ابو لهبي ابو لهبي خالص محمد هكي في يومنا راه يضرب لي سنيد تو سا يستعرف ريس بيان سور اي بي زرد تصور تخم زوارو تصبك ماشي ماشي سي ربي دنزلمت صورتي ناكي اوترمون ربي يتسرق لي انا لي كونت غير لاعبان كاكي ربي سبحانه اللي جوست اللي بيان تبت يدا ابي لهبي صدري كو ديو كوب لي مان هادي يجزم يفسن ان شاء الله ربي يجزم يفسن يا ابو لهبي اخي ذكر جهنم هذا يثمطوتيس il n'a rien fait يثمطوت ابو لهبي خاصة كنا نسيض ادميطو يضريف مي ثمطوتيس il est pour rien mais même ثمطوتيس يصورت سنين ثمطوتيس الا قد تكون داني pour l'éternité هذا تسبب اصغار فعروري رئيس كلاس الصرغ محمد ابو لهبي
tu vois la charge la violence déjà يثبت يدك كي une des premières sourates déjà la charge la violence le sanguinaire ça n'a rien à voir avec la divinité. Alors, Anne-Kamel El-Hussein, on va écouter un peu on va essayer de retrouver donc cette belle chanson, Maïlan ou Fatid. Et en attendant que tu trouves la chanson, voilà شو ناخذ منه يظل لنا بس ندير لي راح نكمل نهد لنا اين يسلكن كملنا تسود العراق لا سيفيليزاسيون ميزوبوطاميا واحد سي دي فيستيج بور توت لومانيتي هذا تسهد لك ناخذ من طومبوكتو تو سا كذا ناس تفرض سي دي مونستر لومانيتي انتيار ماشي كان ناس الوحوش كوا ماشي يكسر الوحوش باسكو لا الوحوش لا الوحوش لي ديناصور سي با سي سا رين افوار Un être humain normalement constitué, mais je vois la méga, c'est clair. Voilà. Alors, on écoute quand même un extrait de cette marocaine. Tu restes avec nous, hein? D'accord, demain.
ينوض ذي الدقيقة مرسل يقضى الشغل يسن بالشوميس أقول يدور السجانة مرسل يقضى الشغل يسن بالشوميس أقول يدور السجانة أي حليلي أي حليلي أذولي ويقف غاندي قيضة أي حليلي أي حليلي أي نغيب وزود ريضة. Eh oui, oui, très 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 belle voix. Très 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 belle voix. Magnifique. J'adore. Eh oui, c'est une très belle voix. Alors, juste... vraiment. Alors, notre ami CMSTT a besoin de nous tous le 21 mars au Villeurbanne. Pour lui venir, on a bien sûr Adili Moumouh, Djilali Hamama, Kemal Shinan, Karim Yudou, Ratiba, Rachid Khadim, Hassana Bani, CMSTT elle-même et Karim Redouani. C'est au Centre culturel de Villeurbanne à partir de 19h. Voilà, c'est un spectacle de solidarité. Smaïl qui est toujours dans les studios, il a écouté cette chanson. Zouznik. Qui c'est de la racine d'Af Laqamo. D'Af Dakh. Là, d'Af Laq, mais c'est d'Af Dakh. D'Af Laq. Très très belle voix. Hein? Ouais, c'est une marocaine. Ouais, très belle interprétation aussi. Ah, franchement, t'as joué, ouais. Ah, franchement, c'est un plaisir de voir une marocaine qui chante interprétée avec une telle justesse, mais c'est fou. Ouais. Quoi. Voilà. même نعم الحسين. نعم دايم زرب ولا غي فيسبوك تفهمت ان كويتيان سغنا دوسيت شنا لا تلفزيون اون ديريكت ولا الشان الجزيره انت استقبالي une كويتيان. Et dans le studio, il y avait aussi une Algérienne, Tachawit en plus, une Chaouia d'origine. Il servait le journaliste, il a samé. Parce que Tachawit, je ne sais pas. Il a jamais commis Tachawit, c'est un chose استقبالية la Kouatienne, je ne sais pas. Tu vas la trouver, elle est sur, enfin les auditeurs aussi, voilà, sur Facebook, YouTube, hein. Il suffit juste de taper Kouatienne chante en kabyle. Et Ismaël, alors juste, je vais faire un dédicace. Donc, de la part de Nisrine Tamazir, qui passe un grand bonjour à toute sa famille, à ses amis qui se reconnaissent à Lyon, en Guinée. Donc voilà, donc voilà, c'est quelqu'un que je connais à la télévision. Eh ben, alors, cette Kouatienne kabyle, qui chante kabyle, on va essayer de trouver un son. Hein, quel Hussein? Alors, allez, on va essayer de trouver un petit son. Allez. Fira
tous les cas, تخسر تا guitare ذا صدق تمازيغ ليبيا bien sûr. تهدو تما دينا ليون الجوهر avec sa voix chantée Rachid et puis ما عمر غادي تسمع حسيس هذا يكابتي كده التليفون يمر النور. انا تسلمك في اللسن تسلم في عمر تسلم. Voilà. Très très belle chanson. Très belle chanson. T'en as-tu de doux et puis. Ouais, t'en as-tu de Stmazer Libya. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ça fait plaisir de voir toute cette production justement. La guigue تسطفنا هذه تسالنا الروح يتسطفن. Oui, bien sûr. ما توالد إبرانين شنون Stmazer. C'est que quelque part il y a matière, il y a la chanson ناتلها, la musique ناتلها, artistes, c'est bien. Absolument. Le problème de Wigan qui ont été malheureusement arabisés avec le temps et tout ça, on est différent d'Azawan. Autrement, même les Arabes purs à Guy, là, je peux t'apprendre une chose, c'est que déjà j'ai habité une fois avec un Saoudien quand j'étais étudiant. J'ai un arabe saoudien, mais les Moyen-Orientaux allemands, ils font pas de, il n'y a pas d'amalgame. Les Nord-Africains des Mazighan, ok? Donc le problème, ils sont l'identité, la langue, l'origine, l'histoire, ils sont des Azaouan par rapport à leur peuple. C'est connu dans le monde entier, mais c'est qu'on voit là. Donc les Mazighan qui ont été arabisés, et l'Afrique du Nord a différents ناس دي مشومان. وكاين قارص ذاك ورفع. Oui, moi قلت له par exemple même وقال بيزين إلى كابيلي مازال الدويران لا autour de Guergera. اسمو قلت par exemple القبائل بومرداس وناس وقال نجيجل وقال هني كل كيسعني رفرف النوم قرانا parce que ils sont frustrés. Je veux pas vu que l'heure qu'il est tardive là. Me lancer dans le problème psychanalytique, mais il faudrait que il ait c'est d'origine de Atiani, c'est un psychothérapeute, il s'appelle Yahya Samer, il est à la retraite, il habite quelque part en Aix-en-Provence. Je sais que ça fait des années, je pense qu'il a publié même 2 livres, ça fait des années qu'il réfléchit à ça du point de vue psychanalytique, quelque chose à rendre pareil, bougués qui sont aliénés à une autre langue, à une autre religion et tout ça. Et tu vas voir que c'est pas un problème simple, hein. Ça relève presque de la psychanalyse dans la psychiatrie. C'est pas quelque chose que tu peux argumenter s'il y a radio dans la logique, la rationnelle. Voilà l'histoire de les vestiges vous n'êtes pas العالم الكل, etc. Mais تقصد دي ولا طارت مع زا. Oui, je sais très bien, mais je veux rien savoir. Hossein, on va découvrir encore une nouvelle étoile. D'accord. Tu aimes la bonne musique, hein? Avec plaisir. Un extrait je suis sûr que je suis mais décidément ce soir, il n'y a que des nouveautés. Et tout à l'heure, Farhat, le 20 avril, c'est des fins. Donc c'est quelque chose de... C'est vraiment atomique. Hein? Non? Il y a beaucoup de... Oui, il y a يدير en duo ثنا أطاسي قلاني ذا السيني سافريد انت اللي يكون يعرف يلان يتوكرف الزاتم صباطري افريد انت اللي يكون يعرف يزاد وغرف أكا غم قبيلي افريد انت اللي وين يسكرف ذا سيرم واكلي أكنات يسبد ذا زرف. C'est quelque chose de très beau. Très beau. On écoute un extrait Al-Hussein. Hein? D'accord. J'espère que ça va venir. On écoute juste un extrait d'une jeune fille. Hein? Alors tu parlais des jeunes qui chantent, des jeunes kabyles qui chantent en arabe, Eva Atsanioudi. C'est une jeune fille kabyle, hein?
bon. زمان علموني هذا الدنيا حكاية تعدكي للنام ونرمي روحي في البحر ونروح خسارة. Très très jeune, hein. On dirait c'est Fayrouz. Hein. بالموت الغدارة ونرمي روحي في البحر ما نروح خسارة علاش نهرب نقلة الزهر. Mais bon, là, moi, je connais voilà, une jeune Kabyle de Bijaya, à peine Mahsouftir Mzif. Voilà, بوتيت شغل فيروز شغل نوارد الجزائرية. Voilà, moi j'aurais aimé artiste chinous تقبيليت, mais bon, معليش. Il y a des gens qui sont influençables, hein. غير ثمور تكنير كلية فراجيل. ثاني زود تريسايد قارنتات صنود فيروز ابوي عبد الحليم حافظ فريد الأطرش احمد وهبي, c'est des grands chanteurs, hein, qu'on le veuille ou pas, voilà. Oui. Voilà. Au niveau musical pour notre culture, oui, c'est sûr. Voilà, donc il y a de très très beaux textes. Al-Husseini nismou leshid yiqimen خاص ذا سنقارو أمزرو يسوس من ستللي رثنارو. ثقيليوت انتزريت نظن فلا il m'a envoyé les textes يعني je les ai, hein, donc je lui ai promis. On a hâte qu'ils sortent là, c'est seul, on va bien apprécier, c'est sûr, venant de Farhat avec idées et tout ça, ça va être. Ça ne peut être que merveilleux, voilà. En tous les cas, mon ami, on t'attend à Lyon, hein, Ah oui. Alors, si tu boycottes Lyon, c'est pas bon. Depuis le temps que tu nous as promis, hein? C'est ma trajectoire, voilà. Hein, dès que je traverse l'Atlantique, Inch'Allah. Allez, نتسرجك والله. D'accord, Abdelwahab. Et Seigneur Rachid Dazka, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, il me suffit de quoi c'est Zoul, Zahmayan, et أكثر كي un petit verre de rouge d'Australie. Il خاطرك بكذا يحمل الأسترالي. Allez, merci beaucoup mon ami Sahed. Voilà, c'était notre ami Oukardis, série de Canada. Et puis on va écouter une chanson de mon ami noir que j'aime beaucoup. Et il nous écoute, c'est la Belgique. Il ne nous rate pas. Waged Abdelli Lawan. Son dernier album, bien sûr.
Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Eh oui, voilà. Sans oublier, bien sûr, mes amis marseillais. Ils se sont fait doucher ce soir au Vélodrome. 3-2 par une modeste équipe de Caen. Et je suis vraiment content. Voilà. Fallait que ça arrive. Hein. Donc, très très content de cette défaite pour mes amis marseillais. Et si jamais Lyon gagne demain, ils vous mettront à 7 points. Voilà, voilà. On écoute une dernière, et puis une dernière, سيدورا جاكم ندير هنا الخير أدن مدير دور في النظام من درو نموثرة السياري ميرن أوي الترويث إضام غاز تيرقى العادي أينوك بيحن هذه لي هذا وانتين شقا. Alors on écoute cette dernière chanson en duo avec Siam, c'était justement. Venez le 21 mars, nombreux et nombreuses, pour l'aider à se soigner tout simplement à Villeurbanne. C'est parti.